Baruthi TV, wega umagana mushie. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Konza International Techno City ni jiji linalowaunganisha wawekezaji wa kimataifa kote duniani. I would want to invite everyone to just go and see what is happening at Konza Technopolis. Today we are talking about a Kenya Institute of Advanced Science and Technology, and what will happen to science in schools coming out of Konza Technopolis will just astound this country. Kwa sasa, miradi kabambe imeshika kasi, ikiwemo vyuo vikuu kama vile Open University of Kenya, KAIST University, Riara University na viwanda mbalimbali kama kile cha ushafishaji wa maji ya kutumika, yani Water Treatment Plan, na vingine kama Garbage Collection Automated System. Konza ni mji unaotarajiwa kuleta wawekezaji watakaofanya upanuzi mkubwa wa kibiashara ndani na nje ya mji huu. Nasi Hekalu Company Limited tunakuletea Nakala Gardens Konza, iliyo kati ya kilomita 3 hadi 5 kutoka main gate ya Konza International Techno City na mita 800 kutoka Old Mombasa Road. Ni kipimo cha 50 by 100 kwa shilingi 495,000 pekee. Ulipe cash kwa miezi 2 au 595,000 ulipe polepole kwa miezi 5. Deposit ni shilingi 1,100 pekee. Kumbuka, bei hii ni pamoja na hati miliki. Kwa maelezo zaidi piga 0789 008 008 au 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. Tafariri ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe.
Mwathani ni turagutia muthenya wa muthi tondu we no twaragiria no tutungatagira no mwathani turehaga hamwe nigetha muthamaki wari hamwe na ithuĩ niwe hinya witu no hoti witu no magenia maitu baba ni wega tondu muthamaki ni tugukenereire baba ni tondu uria ureka no muthamaki turehete haha kwina gitumi na kine andu a muthamaki ni uracenjia miturire yao andu a mwathani ni uramariria hari muthamaki muritu ni hinya ni uramahe hinya hari muthamaki marigwa ta meguthiririkirirwo Jehova ni uroka nigetha umonekane ni tuonete ugika ni tuonete muthamaki ukihonania na njira nene tuonete muthamaki ugicenjia maundu menge na njira nene andu makaheo riboti njuru no muthamaki ukaingira muthamaki no gacenjia muthamaki tuhuthire ithio tutiraria tu meciria maitu turarie meciria maku ni twamukira ngoro yaku mwathani turohirie ngoro citu mwathani turohirie meciria maitu reke kiugo iki muthamaki Jehova gaitukie mukire kirehe uceithie kumweru na hinya mweru mibango ya mucukani twamirehe ngoro maguru maitu mahinyo mothe moria moru marehe ngoro maguru maitu ende muthamaki ni twatangatha hotu waku ni twatangatha wega waku ni twatangatha magania maku ni tuhotanire mwathani aya muthamaki maratwithikiriria ari muthamaki maratwirorera ona ri muthamaki moka gutwirorera twandikare hari muthamaki umamurire hari he hao muthamaki wa thayo ni uramanengereria hari muthamaki ugite niho muthamaki wa thayo ati mabati gukorwo mari twandikira muthamaki ni uronekana ni twakiria mibango ya mucukani ni twakiria mibango ya uchawi maraho mothe moro agari nigetha mahinyiriria andu maraho mothe moro ari muthamaki nigetha mohe destiny cia andu nigetha manyite cioneki cia andu mwathani ondo maratororera hati mundu tena ondo aragwitekeria no kuonagia na bara ni tandu amondo maria aragwitekeria kuonagia no ritu ni tandu muthamaki wa mondo maria baba aragwitekeria no ni twaria hinya mweru ni twaria toria mweru Jehova aria maratuthikiriria ni muthamaki ni marwarite twatangatha honio uria umanite na kuriwe ka muthamaki ni growth kandike kiramagia ni twandikrea hinya oku muthamaki na wega waku ni twaguteya twakunenehia tandu hamwe na ithui kiamukire munogoci ogituhuthira no gitukinyukithia thiini wa Yesu Kristo hoya ona twitikia Amen. 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 Thank you so much mwiroreri wa Barathi wa Thayo TV haria hothe uratwamukira uri wi guku bururi-ini witu wa Kenya ona wi nja wa bururi tugacokia ngatho nyingi muno makiria thagio ni we unyitanire na ithuĩ tabarĩra muthenya wa umuthi ari tariki 3 mweri wa Julai mwaka wa 2025 koguo nĩ kuga nĩ turarugire July na nĩ ta Januari ya keria mwaka wa 2025 tondu turarukire rĩu mweri wa kana nuthu mwaka wa 2025 koguo twĩ gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ kĩa mwaka ũyũ na rĩu kĩambere nĩ kĩragĩthirire ndiũĩ marĩ ũrekire ndiũĩ ũkinyĩtie ha ndiũĩ ka resolutions no ũciroraga ndiũĩ kwa Ngai ũheanĩte kĩ ndiũĩ kwa Ngai wĩhothete na njĩra hana atĩa ndiũĩ ũtungatĩte atĩa nĩ andũ aigana ũrehete kwa mwathani I don't know kana no uratungata kana no warekirie utungata so hi wa urekeirie haria March na wambiririe na hinya muingi January na rimwe ndi uria Reverend niki andu ingi mathie kesha hinya uka muingi muno hinya ucio coka gukwamira na hawe ta tuthiite uguo wena mundu agathia hwererekeire akona resolution itirahinga gugikinya mwari wa uguo twe nuthu mwaka ri ai mundu ararigwo ri wega ni atia ndioi hinya ucio gwagwaga niki ona mundu akihonoka akoragwo na hinya muingi muno wa kwenda kuingira kwa Ngai no acoka tonya ndioi expectation ikoragwo cihana atia tondu andu ingi ni aria mathiaga gukarema ana magathie na miakio akinya ngona ngauria eciragia ngatitaguo ndioi niki hasa mundu hiuhaga kumenya ni kuri kana niki kiu eciragia ugukora ukaga na hihi we uri muthi gari ingekuwa mano ume otindeke tondu ni uramenya thabari kuri ororete kana gukua ngoro wire nduthie gucokie kuri kumite na maybe Reverend no ongegeithagia no ni gututeithia hau kumenya niki hinya ucio wambagiriria naguo Januari tondu nginya fasting andu ingi mafastaga muno Januari muno yes hinya kihondo mambagia na kio Januari no gwikinya weta turi twaka magathie mathirirekeire makwite ngoro actually ni wega bũrũri tondũ nĩtũkoragwo ngĩgeithia andũ arĩa maraturorera itananjia kwaria kĩrĩa niĩ ndĩ mwega na ndĩ na thayũ ndĩ haha nĩtũgetha twaranĩrie na ũmũthĩ ndũkamiss by the way bũrũri tũingĩra July itanariganĩrwo na July ĩno nĩtũmĩrathĩire okay na maũndũ maya July ĩno tũretikire maũndũ merĩ nĩ mweri witũ wa divine positioning or placement hare haku niho tureka ati no mereire muno then number 2 ni mweri witu
nigetha tuciare kirenge othe tukoretwo twitikirie Ngai. Alafu undu wa gatatu niguo twanjiriirira ni mweri witu twitikirwo ni tiri. Ni turanjiri topic kari muno ya tiri. Nigetha tiri no nginya twitikire na twanageria kuhutia no ndauta na topic ino. So koguo mweri uyu ni mweri mwega muno wa mugwanja na tugaga uria guthiaga uria wa shape. Ni farothi January ndikona resolutions. Okay. Aku pasti andikaga. Etharo ni taru thaisi hena long term vision ile denayo. Okay. Na short terms. Ile dena cio hai. Koguo next year maundu maria thaisi already bagire. Okay. Thaisi. Koguo ndigabanga January. Koguo January ri no guthii na mbere kuhora na ku empower. Already ni bagite. No the problem ni tuga go plan before. Toga plan go bakinya. Mwaka wa kufaruthi ndwanjegeria January. That o mundu ni ari kairos moment. O mundu ni ari kahinda karia Ngai mubangire. No fati ko disaniriri kahinda gakwa ni kariku. Tando Ngai ndaceraga January tu. Ona Ngai ndaragia kesha tu that fast. No problem. That's a thing. Uria koiga that fast. Na calendar ya Ngai ndanjirire January. In fact, to gihotira kalenda ya Ngai ri ni tuhotira kalenda Ngai iria nete Israeli ndejirira January. Actually ajiririe October. Koguo turoreta kurigana kalenda Ngai turoreta kiria. Koguo eru ne kalenda Biblia. Amina ni gucenjia cenjirio ngira kuria ni gucenjia cenjirio. Na gigioka ki no tuga program koguo ni twe programga muno na kiria twitaga the kunoro kedi komitana kilago jigu kiria tado hena kairos by the way na chronos ri ni general time no tuga made ki uguo time ya January no ni kuri kairos moment o mundu kahinda gake karia Ngai athiriirie furi toko kahinda gaku ni mweri uyu taruga ko ni mweri uyu ni kura ndera thira ni mweri uyu toko he mundu gaturora haha ni mweri wa ki wenana no etere January afati gukorwo bangite mafati kumenya tiriri batie gwika atia batie kumenya they issue gain milioni ithano gwika atia tinyitage milioni ithano gore ciro gain ta meaning you are not prepared atonyitaga weciragia ni ru na ni kendo mahuthagira uru tondu gwibangite so ndo fati gweterera ati nigetha wibange ufati gwibanga nigetha kahinda kau ka manifest ire gakorwo no wibangite na nikio mandiko mugite Jesu athire kirwa Jerusalem akimarira muno akimaratiriri ni murigetwo ni kahinda kanyu ga gucererwo so ni acerire no ni marigwo ni kahinda ga gucererwo gukira ndige maga ko disana opportunities yao heto no na topic no ndeuta ya placement iri na ndeme adiriketi heto topic tariketi ana tie ndiga nairu on etakiriketi hora first bonds na ni ndiroka no tugiye turike mundu ma mothe no ari tu na group ini cia kiria ni makirikirie topic icio cio tando notice ko ruku kenda kuatiriri kahinda gaku no gakinye no wewe tereri ati mweri wa kanana no Ngai a intervene na kahinda gakinye ono fangite we ni September kiri uretagira September ri gioke mweri wa mugwanja ogwika atia thaisi ire iko ni ureterera mundu ri ungiurio tatu no orio thaisi ogwika atia na weterio korio December ukumura ugetera December na kwenda matari grace kwenda matari grace no ngiga tada hagite December ondu macio rogite ni nderite Ngai that's the thing hena maundu mandira kwamba gwika before hohokete hau na ndokamura ni ngoma ati ura harakisha niki tegeke nikio kirathimo kiria twaritwo yoka kihana tari kio no tikio so no ego audition time yaku kuno yo komenya kaida yaku ne kariku okorwo wi haririe no problem ne tokona nayo ne ati tucendekia maundu mwaka ugacenjia mwaka January ino ugacenjio January ni ugacenjio January ngi ugacenjio to ugacenjia kaida gothe ndurigicenjia mwaka ofati frothi uko ifangite gabanga gwatiriri niiri hena mundu ndirabanga Ngai ndenda andathime miaka ino iri ri gukorwo ngigorke wanja asamereka iri ri ndirabanga ki gukorwo ngiaka koguo ri ndina miaka 22 ndenda ukahika na 24 no ajie gwibanga koguo next year giokari ndigukora undu muru gwika igukora ni ubangite koguo no mari ubangire ri uguthi na mbere kuhoro kumekera hinya see resolutions maciandika muno aya baruthi taru the isiri bati ugone atiriri ni atia mweri uyu ndi ubangire atia na nikio nikenagio ni andu ariri o mweri ha uri urathagira tanda ho ndurabangira ni mweri uyu ndiretikiria maundu maya
koguo ne koretwo wandikite ki maundu macio koguo we hena maundu bangite aya ngi family mugaikara na muthuri na mutumia mugaikara na hau thi bakuga atiriri ithu turabanga no mugabangira makitaigana tetano koguo ni murabangira ciana cianyu atia no na nikiona twahingura nginya account kwaje kuingira ciana citu mbeca kana insurance kana ki mitado mathomo mao nigetha mathomo makinyari ndukajiko kana jiwe kati kugieka atiru mwana oneki no ruri no ebangite tene no kondo ebangite akinya ni hari ni ukangangana kugu to kiria umuthi ni njeraga andu tiga gweterera January ukandika maundu maria wetikirike mwaka ucio asa dai sire webange andikanie maundu maya ri okore maundu ma mwaka umwe andika mane ma mwaka ndira hingira mwaka ndina ma miaka 2 ndina ma miaka 3 koguo ana andika tha ici that's the thing ukire mundu wagire kwandika January ni tundi hatu kwandika mwaka ucio wagithiro mwaka waku utakiambagiria January vai ne uruthi ke gukeni o mundu he haria mwaka wambagiriria for your information taru weri okay by the happy birthday thank happy you. birthday Thank you so much. Weri ya kondo na Yesu mundu wa Ngai happy birthday na no korwo ni akurathimaga haha na ire ndo no mwishikinya ka happy birthday ka happy birthday na no kure gift yako nani nego kana gift yako ntado happy birthday na no wega by the way ikoni akora dagi wo ikoni akora thimagari ai ndomwero na kenyu soda teru mwaka waku ri urajeririe ira that's a thing koguo ndingiuga tondierekia resolution njithemba kauga January ate ndikubanga maundu maku yes so mwaka waku natural rwajiriria no ningeri hena ka moment tarugo na wona gariri turugenda ku design heto bikidio ka gufundithia na ni romani na placement kana na kaida ga uciara ni design ga kaida ga akinya o mundu ni design kaida ga akinya ona mutaru henda ndera horire thimu irathie na 23 ni riu kenda kuhika ati guka ni ngoma 23 ira riu kanda thimu ngoma eha hari ngoma kwi mundu wa 23 na ni wa 50 tadu maturity ti miaka yashwa maturity ni meciria arafu mundu ucio ri onoko nerithie kwiriria kuhika thina wiha in fact ona gekinya 24 aendigejwo ne kuhika immediately koguo kinya 25 na nie njui haria nginyite na githomo gya kwere thomere nginya ha wakinya 25 hikania hebeste yako ya misire kuhikira hau yes ejire wi na tikahira thate wanu ejira kegwire akoheji nditukuona mundu nino ndinayo ni fruit omuntu gote ndateire time haria riu tha ici kuona ni ti harito muno ko ndacokie miaka na thutha ingihikane thina 25 no dinuga tede ni nduga kuringana muthomere wakwa ona ngithoma Bible ni ta Ngai endaga hau tondu reke kwi tatu kinya thĩnjĩri Ngai ri wĩingĩraga kĩgongona-inĩ kwanja gũthĩnjĩra Ngai wĩna mĩaka 25 nigetha ukakorwo kĩgongona-inĩ mĩaka 5 ũkĩona ũrĩa kũrekwo nigetha official wĩna 30 ri ũkaingĩra ũkaingĩra so gwenda kuga atiriri koguo ubatie fruthi na nyoni andu amehaha thaici niguo ubatie kwanje gwibanga arafu we banga ndu atiriri he haria ubatie gwibangira maundu maku na haria ubatie ku design kaida yaku ni gakinya tando okone ta mwita to ta ngerekano ta mwini he hindi akinyagirirwo niwe akaruta rwimbo arashuti muno so abatie kumenya kahinda kau akahuthira wega muno tando ni hindi arashuti in fact ainire yes niyo example jega hidio tureta Kairos yes one mamenyaga ona nimeragwo ndwe bange na hindi no iguru tondu ni nginya hindi ndio nagwo ni andu aria angi makona ihinda ria ona cerebu ona cerebu ni uko no cerebu no araria riu no araria kuria mitambo-ini na wamenya ni kahinda gaku uthira andu leo ndamaroka hariwe uthira watu ambassador uthira wega fiu tando hindi uko tuwe wiguru na kanya kau gakura hindi ndio guthira yes uria tekire ndugeka na nikio tukaga niwe gomenya kahinda ona gakuhika gakinya gahuthire wega tando gakuhituka na no njuri kandi kahituka mundu ni kahituka mundu okay kahinda gaku aikoje sonera andu murigo ni kahinda ga ucererwo ri meaning ona kihiko-ini no ucererwo urigo ni kahinda gaku gucererwo
na nikakinyire kaida keiko no rigo na kaida keiko tu no wona wena kanya kinya ka kwendeka ni andu ni ureterwo mabiacara ona riga biacara igifumaga hindi yo riga biacara igifumaga ri take advantage ni hindi okaida movement yaku ni kahinda ga kuriu kahuthire wega muno ona hindi onaga bia bio ukona bia ciokire wona kanya kau tado kau ne kairos movement invest in abasisi yo muno tado hindi kanya kau ogethaga mbeca iria milioni cingiraga tondu invest na kanya kau ukaga wewe ndio wahutagia milioni wa ndwara utanyithite milioni ni kwaja nginya ngari ndathia nacio ri ha katarisia hinya ona broker ni kairos movement ni twaragia nacio kaiwa ikura ni mbeca twahutagia mbeca utaririo karigu arafu riu language ya kidunia ri muga ndikeru ateno kagundo ndirona ndio utegia mbeca ona ukire mundu iga nduka na akona we wiki already kindu kiu andu makagurirwo ona supermarket kuri hindi andu amwe moigaga umuthi wa mutoro wa industry ni wale maingire wagitigira ngiageni tawe kwa heindo no we wendagia tafadhali take advantage tando no megucimenya na nimekonja kwendia take advantage thaisi na remendirie kwiro ria mbere ri kutano ka gucirekereria irie githakari kuri andu mathukumite muno lacio. That's a point. That's a ona andu amekaga atiri andu ma pyramid ici cio kari ambere ri no me ambere ni mariaga ambere ni mariaga aya ngemoka thutha niyo matariaga acio niyo makuwa murigo wa kambuni iruma kindo giothe andu akiamberiria ni mariaga aya nge thutha moka guthukirwo ni maundu so no wega wamenya kihinda ni giaku kiriera kiu ni giaku ri kihuthire wega tiga gwetera January tugabanga maundu borothi ni nginya umuthi ndire nderado ati January ubange maundu urabanga January urekaga ati December na December niguo mundu akona time enough. That's a point. Ona gutakire mundu waguo ni gubanga mweri no ri ongi hasa ate mwandigana resolution ni hamwe hasa o mundu yana muthurire wake kando na mundu wa ndirabanga ti mwana banga na ndakugibanganira na ndakuhe mundu giko gitikiria ngai mieri 3 undu no wa mweri umwe undu no wa mieri 5 undu no wa miaka 3 ona biashara ikibihavaga tofauti arigo andu a bookshop ri ukirinde mamenya account ke ivaga ni de gedia to get safe ukigibanga na mundu wa uniform tano ni no jaye kwendia epuro ugicokwo haria meine kiambia no we busy na mafuku kwa jana mwe haria mendageria that is it kutigibanga na mundu tocio nike mundu wafata gubanga kivia ke na no era tafadhali kanya kaumira gaguthie na nja thie tando hindi ugagetha ukoro kanya kanu gakohitukire na ningena ni andu magiginyanaga muno akaga guku akapura guku agetha mbeca ingi agetha guku nginya gatigane athie ni ndi madamu njire uteithia the other day aritwo ngiri magana mere ma 50 akaje baruthi aca ni no ndirathie agathie kungi akihenio akiuga je no ndirathio na henetio ringi na gitigire ni athie he brother thaisi wanyandikira message ati muhunjia hora thaisi ndero ni go report ndira hari go report ndamuna tiga komaka ndora report thutha ndeka cigana ona aje ni macenjia meciria ati kesi yako ni maje kumira ringi sina brother ri ona hinya sina tondu arigo ndirathie ku ya firu ndarikitie wira na niuga turi andu aya haria ngai agutwarire na ndurikitie handu hau ona werwo atia ona ngirutwo no gucokio ona ngiukirirwo ona kungikoko hana atia no nginya ni tondu handu tarikitie wira ho so kanita ndiakuria dada na turumagira muno haha we mwenyewe erigite kuingatwo nginya uteria gacokithio guku ni agacokithio guku biu daisire ko na niko nginya hikite na ni ingatitwo so ndokana makio tando ni tando no gwathuka nginya wira haria uigaga aiko ngai akwiriire wira ucio no cio niguo kurathimeire ugucoka no guthio biu muno na hane ho barothi andu ingi magakomenya kahinda karia kao gakinya ukona bara ni cingi hano wokirirwo ona tiguo no gucokera ringi ndugetiga gweterera mwaka dire ti ufangire mwaka wa thira kire borothi ni ndie tikindi ngefangira mwaka wa thira ne ko he mundu afangite ma mwaka omwe he mundu wafati ukoro kimenya atiri mana guhingia ki na mwaka omwe ndathie nego ufatara analyze nyoni atiri ni ndahingire mundu ma mwaka ndu ko ndo afangire ri orore ni handafirire ndu macio no ufangire no he na long term macio ma long term ri urafatara guthina mbere kumahoera na gwitikiria ngai neke mundu macio mothe mwathani ogocora resolution o January wow adolisa lili ya January hey
Ndacokia kiuria giku opposite. Tukirekereria andu acio makuaga ngoro meko atia ukambiriria haria January ni undu wa 31st andu ingi ni mahonoka muno na makambiriria na Ngai me serious muno no macoka makwira ngoro gatagati andu acio riu ri ni makoragwo niki kiu gitumaga makue ngoro na ihenya uguo kari giki meciragia megukora makaga Frodi wadeka twandika topic ino haturaria atiriri bara cia cioneki gutiri kioneki gitari bara gutiri mubango utari bara ndiruona ginya hindu wambiriria gwaka kana hadi we kama odo niguo kaga bara hatiri hando hatari bara gutiri kioneki gitari bara gutiri undu wetekagiria Ngai utari bara so ono gionde kondo January menya kwina bara tado menya kwina daimono stare do rathimu tado kiwa ni ndiretikeria Ngai mweri wetandatu ngakorwo thiite Finland he ngoma cia igwa kojo kihoya kesha-ini okondo na hoya na thiomi bene ngoma ni igwa thiomi azara ugaga are mutoe kwaria na thiomi ri ndagweta uwe intentionally no wega Frodi njeri nigetha no mundu uri otanagia na thimu ndakemene njugete ni wega kuhitha ciugo iria waria ni tucihithaga ati mwathani ndatangatha mieri yothe ndiraria gutiri ngoma ikuigua na gutiri mahomoru mekuigua that's it waria uguo ciugo cio citiugwikaga torikana turutanite ha muno kwi marahoma monitaga uria waria so koguo no ubange undu na marahoma cio manjie kumonita ni tuthumira hindu ege tore haha na tukiona atiri mutumia uri wari murituri hindi ndakoheo mwana ri niguo ndamathie umirire suko ni kuri ndamathie ciumiraga hindi wina kioneki ona hindi kirathi kuhinga gukaumira ndamania nduri wona hindi wabangirwo kuhikio niguo nginya ndu moka kwandika tondu twaku kuria Facebook-ini na niguo urabanga kuhikio by the way ukuno mundu ni andikire kiu kumira mundu tigo gutofisa twa Facebook fani tukurikanagia ati 5 years ago ohagitwo ni brother ingi si no hagitwo ti hagi iria tukiuga ati korwo account yo no ariganwo ni password koguo ndungihota ku delete ni ikare hau no na nginya andu aria maraka andu aingi mangitangatha ni mekwambia gwaka ithe kurwarwo kugia na shira kana kuyumiria kiundu gigutuma wambe utigane na site iyo uthi undu-ini ungi ekinya urugamie wira ona nginya mbeca igakoma gukira mutumia thaico ajira muhunjia ni ndaigua kigo kirorario muthenya ira ngeretie ngwiciya gurite buroti andi niko akati ni agurite buroti nawe na nginya thaici ndi arikia kuriha na ari gwatiri ucio nerenda ngure na ndi nake na ni arenda gwitikiria Ngai ati undu cio kati akujira ni ndenyitinira kigo kiu oraririo muthenya wa ira nigetha undu cio weke ogiranya ndekera message aje mahujia jikarete US for 30 years ndeithĩtie andũ othe gwitũ no niĩ ndirĩ kĩndũ ingĩonania nĩ wĩkarĩte Amerika mĩaka igana ndate ateithĩtie andũ piũ kamateithia no we mwenyewe angĩrwo kerũ we mwenyewe ũguo ndarĩ kĩndũ angĩonania onayo ngĩranjirie ateithĩtie andũ mũno no rĩrĩa arambirie kwenda gwĩka kaũndũ gake mawĩra marambia kwaga na ndariaga wĩra ndariaga even a single day no harĩa arambirie gwĩka maũndũ make arambia kwaga maũndũ nĩ kũrĩ mbara ciũkaga hĩndĩ ya watua matua ni kuri bara ciukaga haya Jacob ugira atiriri tondu ikarete kwa rabani muno kira rabani atiriri ni tikarete guko muno ni ru ndeithia tondu ni ndonete indo ciaku muno ri acia kwa garora ri aciana ciakwa ngacirwa ri mutumia wakwa ngamurora ri njitikiria riu nani ndore na kiugo ndiwikaraga kuri ingi ni ngucoka gwitu tondu ni onire ni atethirie rabani no kumutongia na mutongia wende tongetie akiuga aca reke nyambe nditongia akiuga ni gwika atia no mnyore murire akimwona aca ni nduiritie kurigana na ogo nigo murire nduiritie kurigana na ogo ati kirathimo giki ndina kio ri kiumanite nawe ni ogo unjirite kirathimo giki ndina kio ogo ukauga ati giki ni baruthi urehete ati mwendera na kivasi ni ndatheremire ogo ukauga uguo magicoka akiro tindu kaume guku ati ni ari muheaga mundu ire cina mandu andu ana burire ni akuneho nona ni mateganari uguo Bible thoma yugite muthenya ucio ciothe icio cia na mandu andu ana ki rabani agiceftia kumwiragira ciaki acoka cieftia amutigira ki eterera iciarwo na ciaciarwo mandiko mugite amutunyire mucara wake maite 10 ku ona ni ciaciarwo ta icio ageftia akona ciaciarwo maite 10 hindi ria tuire matua nerenda kwihanda hindi atuire matua nerenda weka maundu meguthondeka gwake na nikio mwandiki wa Riboro Suleiman ri akiende sura maite ndekire kiugo atiriri ariria kiugo atiriri chapter number 1 ya Riboro Suleiman akiuga ati ni mite migunda yene muno no akorire mite akiuru ni kaida gakinyite thie ngarime wakwa mugunda ndie kurima wena ringi uguo niguo ndikire
Di ati akiwa ndiwikara mbere ya andu tanjikire tugitamba yothio ati ndirona na futhi hindi ya watu matua nigo kama maundu maku he bara ciumagira hindi urenda wika maundu maku he muritu mokaga hindi uga niwika maundu no fati kumenya atiriri one ufati kumenya kioneki keuri kenda time yake. For example, no fagi undu ni ukuhingia maybe gutana kinya mweri we 8 no koroge ya fagi ti undu ucio no mweri 10 kogu okue ngoro he sister ndiye menera njirora haho guo and turaragia nake aranjira he wira Friday na wira ucio nginya kirwo ni wego no ina merio ithatu matie mamuhe report ringi ni andoga ni gweterera he ungi aretirwo no ina besa nini ni atua matua ekwoya ucio ati ni gwa ndomire ndirari horwa divine placement ni ona tagi aramo place hari hagirire aranjira kwaja kinyerekera message ngedi tugono madi ati heri 40 daisi nigetha heane tando wiro cio ndukahe nona hena wiro wero aingire ayo wiro aingire no he uria weretikagiria ngai ni uyu no he woka nyaro ne kuigira na renda demo confirm tu aingire forete kono wogira muridi atera nona nete mti muno mundu akore tutai na wira he uria tereire ndukite no he uyu woka ruhani harafata guthikeria ngai muno na akijira madi aenda demo hari 40 nigetha wira ndoka nayo mundu ungi ono kondo kinyetie mbeca ta iria ri to no woneka ndekote na kejere musogere message githoma message ngithikiriria ngigwa ni thini wako ngiona hasa ngireka kumucokaria etereire ngimuhura thimu muthenya uyu ngi tukiaria nake akinjuria njoe wira ucio na aratigana na kiuria kagitigana we ndirari horo wa Monday omothe ithe Thursday Monday ngiamucokia ciuci tukigati riu ri nikumucokeria nake etikitie ati ndaria ni uguo uto ni jiona ni terire jarie na ni ndakwarite igwite to ndikwenda kumukenia na ndigwite ngigate ngimwani hakwa ndie ndigwite kondu tio kira ndo si ndie ndigwite ka kimenya ndigwite kete na ngiakwaria na ngikate ira kambuni ire ya mieri 3 ri iramuhurira thimu ukathe nyanya koro farothi madi ni ndamwirire we wira uria agimuhunjia rora ndo naigua ngai wega ndo naigua ngai wega urajirire njoyo madi niki no muthenya umwe tu ndatigetie ti imagine ni muthenya umwe thigetie na uyu ndangirateire tando uyu ngiri no amurata wake na mamuhe mahenete gitio muno kogo ndangirathire hau acoke ume no si niguo fia rai nayo ndamana no na fia we nayo ne ya ngai ngai ndenda wambe wiro cio ta undu ngai renda oe no thi handu ndunganganaga uthie ukigwa no aturikanie guthi handu hau no ikoni urangangana ndugathie ho tiga guthie ho tiga kungangana tiga kundaga force guthi handu hau no na kirenda weka atia mama maruthi ngai wakwa ria ndungatagira ndana njonora tando koni ndira murite wiro cio ni ngire conokire hau tanduru ithimu ngira hurirwo iranjitara ndahurirwo ndagagwetera muthenya uyu araku naranjite message serious no kinya ujire tha ici koni ndetikanie no guo aranjira handa ici ndemwire ati wira ucio to no wokari na no mene gutona kandu aboe kiria keo kindu kionde kigitire muhuthia andike ne tando amoka kuri we makienda riri umwire oguo arenda gutiga mutumia niguo mutumia ne amuhithiire ukamwira aca tiga gakoria kiuria muhunjia kagoria ore 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 muhunjia nikeke getigitho kania ndo menda-ini hindi ni ameja ndugithi umwe ni utharia bas ni uguo nire montira githaria nathi tutigane gogo abije mugagira maida waithe tondu no menya farothi ta imagine mundu ucio arathi na reka atenerwo immediately thaici wira ucio ni kuingira wira ucio wira mwega na arehagwo wega gukira uria wa Monday ono wa Wednesday haina wa Monday na haina Wednesday ko ni rahegicio no wa Monday ndagenyita wa Wednesday nige no mahegicio no wa Monday makamisa wa Wednesday
muka okona taweterire muno tatemerie thire mingi muno okoya tiriri njeterire wanjurie muno o ni okamukira uyu woka ogate uria na auma kuria rucio no riu ri in regards to haria tukugite hau mbere kuri mundu teaga chance agatiga mundu tondu igite ne December niguo arabangira maundu macio haya uhange na watwira atiriri uyu watha ici woka ri tibe no akorwo atariwe koguo ndarora kiundu kiu giothe ndirona no nginya uthikiririe Ngai wega fadhi ni undu ngikigwo ndira gucania naguo undu ucio undu ri huthire ta uria kwira gutikiria undu ucio tikiria laini yo tikiria ukaigwa na thini turaiguithika ni rugo turagucania kundu ka huthire mwiri na meciria maku ma kawaida thathikiria baruthi irari ithi tugo ya thimu he dada ndiramurire uma ku wikaraga choka kuri waumire kuni kugeia gwiteire ira ndari horo ira na ndeme dada mwathani rogo so ndeme ni rathikiriria haha dada turaria na arajira muhunjanie ngoretwo Germany mamo higete Germany na gikuo na githiko Germany kundu ku ngoretwo Germany na ndathi Germany ndienganganire kuhe ginya citizenship ya Germany no ni ndakaragwo ni Germany to ni madonyira mwana wakwa miaka 16 ru ni tando guo kirakara mwiri tu akegera ta kiroto athite bũrũri ũngĩ na akiona tando matina naga nona mwana ũyũ wake rĩu makina mwana ũyũ rĩ nĩ maguthi macera kũu na akina no mathamĩra kũndũ kũu ta nĩona nĩgetha wĩrenda maikanĩre na mwana tu ndisa yake nĩ gũikarania na mwana magithii magicera kũu na mwana wake ta nĩ gĩthia gũcera mathi macera rĩ ari kana kĩndũ kĩkĩrĩ onire rĩ no rĩonire rĩ mekuu rĩ athiĩte kũndũ kũu rĩ na nginya kahika kũndũ kũu rĩ we agithia kĩdecide gũkũ nĩ gũikara kũu nginya nyũmba ĩrĩa ĩna kũrĩa Germany akineana na wira ore na guo gitiga agithiko gukungi mwana athie kugwa rugasa ndigwikara guku ni ndacoka Germany wira atigwo wike kuria buruthi araje kungangana gwetha wira na ndarona wira na kuria na wira mwega biu na ndaraga wira tondu kiria thomeire ki ni athomeire ki Germany na ni andasate ki Germany akira wega biu no kuria ni aga wira na ni ndio kana topic ya divine placement kwaria ati haria Ngai agwitire rusura goraga ini kidira struggle tukiri na kidira muri atiriri ni uracuragara kuri asa kwina bara furuthi ndufati kurwa bara yiro ahitukira ufati kumenya kuri atiriri ndina grace ya haha itar no korokirwa bara no bado na grace ya gufuro no koro haria wigite biashara ni ukagirwo muno no bado no haragurwo ndufati kurwa bara rakane haragurwo tunokora hurume tunionekana wira favor that's the thing ni sisi turuga bara sisi oneki runokoro haha niho witeirwo no we fare uri rokirirwo umeho ona koro ringi muthuri anyuaga oguo tando ngomenda ko manipulate nigetha mutigane nake ahikie mundu ungi na niwe waku furuthi ndigukuhitha choose ha mutumia arangorire na ndina muhitha ndemura wateire muthuri waku uri watigire na wari muthuri waku we riu acoke arore naku ndiambire kumuria tiri na njoni ya njorera ndiambire kumuria tiri Ngai we mundu agadaigo ka gukuria kero jetige uka gukuria Rodi ndana so itana ka haundi itana ka point ni mundu wa muthurire ugino menda murire atia patani sister aje muhuje ona dikarete guku ndina meritu etatu kuma ndoka gugure muri tafadhali paki usoke tondu githemera kugure Ngai agwitire kuria kungi yoke kundi kini wigire investment nene tika kugira investment nene faruthi ona kuigire nene muno no hari hatagirire nduthere magira tota imagine uko mukugure tikwo kore oria watigire niwe yes guko soke investment ire wikite ine no akite ruga maru kuongeta headquarter ndo mundu akaga gukora guko nikuo kore no gwitire branch ajira joke branch ate kunde kuo branch yo kunde kuo David dia sagora thie zikaragiri taune tikiraga koragwo ni Sauro no mwiri ni koragwo ni Sauro tondu nginya heria muhoragira gita mare nake ri na mwikagiria muguiri na nginya kamugitira ndakaratho ni muguiri no mwira ni koragwo ni Sauro ni we siria ni koragwo ni Sauro we mwenyewe na ni tondu oguo ri akiurira agithii zikaragi athie kuria Ngai atamwirite ndanoria Ngai ndanathikeria Ngai athie
oi wathia ku ni tando hekiroto keroto na mwana wake tiwe warota hati handu kira involve ni mwana wake no tando na desire ya reunite na mwana wake aruga kuria mwana wake arota kioneki ni kwe guthie ndukana mwire kioneki ka mundu ngi ona ndige biashara tauniga tafadhali faruthi wathie Canada ni ndigo korwe ta wathie Canada no ko ni ndetiirwo Canada wathie guthie Itali ko muciari wakwe Canada ni ajita kuo no korwo we utetiirwo kou oguthie kou baire we ndoria ha gukire mundu ekorwo Canada na muciari atindikire Canada na gatogera Canada no yenda togeire Canada wewe ugafatara ume Canada uthie UK tando gatogera UK na nä matondå he må rata witå må no å rarä gå hingå rä a nyå mba må irä tu wake ndamũbuatire kå rä a rä må irä tu wake thire UK tiga rä u nona må ndå å cio raria atanoka kå u anjä thiä te kå ndå kå gä å tatå ndä ramwona gå kå rä u ndoragia må irä tu atä rä warega gå thiä kå rä må mwanyo nä kethiä UK ndakora atä nona atanathiä kå u athiä te kå ndå kå gä gå tatå å kä må remaga atanathiä kå ndå kå u na rä u atä rä må tumia å rangå rä a njä ra atä rä ndärenda å ndirikane nä getha ngä na må ndå ndä ramå rora ndä ramå rora ndä ramå rä atä rä rä å cio ngä ha å cio ngä ha aja må hija ona ndiendaga kå igua ndå kamå gwete ndiendaga kå igua å horo wake tondå å rä a njä kire no niä njå ä ndä ramwä ra ngwä re å ndå ndärenda gå kwä ra ndä ramwä ra gwä ta ngwä re ngwä re å cio nä å koretwo må thuri waku no cio nginya igå rå rä o nä må thuri waku å cio watigire na ndä ramwä ra atä no thiä wä ke research må thuri å cio waku ona ngä geria kå hikia atumia 10 o 20 matigaikarania tondå we nä we wa kå u anjia må hunjia ta makanä nä raria ma ahikä tie ana gä teaga ndämwä we nä we wa kå u anjia må hunjia nä gwä tigä raga tondå ndiendaga kwä ra å guo ndämwä kä u gä tå ma wä tigä ndå kerwo å guo rä tondå nä kä o waci nä igana metigä ra gå kå ria tau no kä ndatå raä na keira na njå rä a makorwo nake ndarä ahikania na nä mä ega garå ndå wendana tondå nä njå nä arerorera rä ta wä cirie å horo å cio nä ndona nä arerorera anjä å cio ndarä ahikania rigagwo nä gakå igania tandå gä korwo må ndå nä he tå ndå nani ndora ngeciria ngå rie ngä coka ngona nä ta ndä ona anja ä rä o kå he kamereke ndirä no enda kwanja kä ria å retigä ra å kä gå nä å kå ria å rä ndä ngai nä arakwarä ria titi atä må ndå akona anja tau nä guo nä anjä ra atä rä ndenda å horo å cio warä rie kä u kä ratå må horo å cio wage kwarä rä rio nä kä gabia kau kä hau nä karikå gabia kau kau nä gakonania hau nä ho no na nginya harä må ndå tä ndå kä biacara ndoraga må no nä naiguaga tu he kaå ndå iguaga he kaå ndå iguaga no rä gä akaga å karå mä rä ra so life is spiritual yes koguo no hoere no andike undu January baruthi na ndubati kuhinga February rege undu ucio kahinga mweri wa 6 no ukwire ngoro mweri wa 2 wa gukinye mweri wa 6 tondu kio ni kirekero gya Satan that's a thing waje nginya kuyoha tiga uguo na undu ugwetikagiria ri ndatiga nginya kuhoera ona biacara ndu ikwa ndarenge uka divert ukathie ngi tiga uguo no korwo we kenjererie tu ndereme murimo no ko ngai agubangire ukorwo wi UK ona kana andå me gå kå no kagerie UK maita 5 no gakua ngoro no ngomenda wo frustrate nä getha we mwenye å tigana na kå u na nä kuo wä tä irwo å kanjia gå banga gå thiä Qatar na å gathiä Qatar å gå thiä nä kä ra Qatar å itagä rwo nginya nä koma kå u mbeca wiyagwo nä getha ume ta å tikuo wä tä irwo ona å kaä ngä njå å gacoka å korwo na mwä rä tu å ngä tondå tiwe waku we Frothi no njå ririe kä å ria tarå ruci ngå rä arauga haha here I am 13 years hanja wa yoa tata imagine he andå nona ciå ciå he andå ngai araria he andå mararä haha kwä andå thaa ici megå coka gå rä andå ao me haha megå coka gå rä andå ao tandå acio matigire nä o ona gå kä rä må ndå ahingire biacara ä rä a yekaga wega ahenetio nä må rata hingire irio ti njega kå iga biacara ta ä yo kwä må ndå ahingire biacara erä two nä må rata we ahinge tä gå kå biacara itiäkaga wega må gä tä kanä ria nake å kä iga ngä å kä ambia kå ng'ang'ana no ä rä a nä wekaga wega å kä iguithio nä å yå na kumbe nä onete nä reka wega akä ona wehere
kana ukiona ya ngania uri ekaga diru ciake ni irathio wega muno ukiuma diru ni yaku ugithia yake tandu irathio wega na niwe wetirwe yo we ndwitirwe yo ukihinga yaku ire wetirwo ugithia mundu ungi uria mundu ungi atirwo tiwe wetirwo ndikio wewe unganganaga tandu iyo tiwe wetirwo ni mundu ucio wetirwo na niko ndokana umire mundu mwigire diru ni aiko ndramigwa na thiini aiko ndramigwa na thiini nike tau ni ndigende megona tandu ate cio ri ndagia no nginya wigwe na thiini tandu favor yakoragwo nayo no miage ukwanjia kwendia haha aje gustura guku karege na juma higite ihingagwo ona tokotona nginya ndo mahingurite kanitha makahinga ini tandu ki we ngania na igire kanitha no vuma uguo ni kuiga ona nie take nigetha fume ukaiga ndungifuma tandu ndwetirwo hau so no wega tafadhali umenye season yaku no menye uria kuhana mwaka uyu tukura haha uretigirira tukwa haha urenda nginya kwiyuragira katwari hau baruthi tuko nginya haha urenda kwiyuragira mihokia mage kwe kurigikira haha uruga ni kwiyuragira riu ni kwiyuragira haha ona haha urenda kuma nginya kihiko-ini giaku ni gutana uma urigwa na tena thiini urigwa tena thiini ni urigwithe kondo ucio fiu ndugakorwo kioneki yaku andikite na kiu ngai gibangite gikinde gia September na ringi kwenda bara iroka nyingi muno ta ngoma ne amenya we waumira uri ugutonga no uri gutherema nikio kwina blocks iroka na maita mingi na hondo huragwo muno ngoma ne amenyaga hau niho gatheremera ona kukire andu matakagirwo kundu muno yes nduikarite wega no uratakwo ini ndurang'ang'ana no uratakwo kwe mundu tatakagwo no tane guko ni gona no cio tatakagwo tado gutire mundu utatakagwo tado waga kwatakirwo biacara-ini ukwatakirwo mbeca-ini iria wendia wona biacara-ini waga kwatakirwo hau ukwatakirwo mutumia-ini waga kwatakirwo mutumia-ini ukwatakirwo muthuri-ini waga kwatakirwo muthuri-ini ukwatakirwo mama ciana-ini ciaku waga hau no korwo utheremete wina indo no ndona mundu no wina indo no mundu umacenjanagia u no indo inacio no korwo ninge we sawa we na indo we na ki no ciana utoro cioagira itige kunyua turenyuaga ciatukire magerio tandu o mundu he bara gutiri mundu thaici na ndukana henio ona ria muga ni angrezi makona cio kwanja nio meirie nyingi gutokera ithui cio agenda cihiko ciharathire itimaiguaga atari ndigicoka gucio ola ngairio cio am single 10 years ndia hikadirie na ngora kwe mumerete iyo ndezima cyari na kuguo baro gwete hana hota ni haritu kuguo nake kuguo he mundu kegwite to neguo he mundu nake mundu le mwinake tiwe waku ni mwahikanirie we kana wetuwe wake kana wetuwe wake wetuwe wake no no mwahikani hoya ngireci ya ngai tu tha cia ngai no tha cia ngai tu gukuigana kihiko-ini kiu ne tha cia ngai gukuigana tandu no nginya hagi amba kugia bara in fact no ririkane he mariko twathomire hindi ya twatwithagia topic ya riri kana mundu ahikukite no ahike ringi ni twathomire mandiko ni twathomire twari rais tiberie na mbere guikarania nake turu ongeka atia ni muri gitigana tutari ri kwa mundu hanyukaga akagia mundu uri atariwe for example no hike ni undu wa situation ona huthira ta no agia mwana na mundu to fati kuhikira mundu to no mwagia mwana nake na ndukanagerie haya ia ikono wageririe no ahikire thaici we kuo miaka 10 na no watoigua Jesu ha nani kwenda atewe kuo miaka 10 no ndufatie kuhikira ati mundu ya ko tha cia ngai ru hoyaga tha cia ngai tandu tha cia ngai nacio ne nyinge na gutiro ndu ngai atahotaga ne agaroranagia maundu mothe na ne acenjagia maundu mothe no rukire gwikite muge kaingerana ri ni ukoraga hena mbato hena bara no tha cia ngai ni ciukaga na mukaingirana no akiri mundu ajiria ni kirona andu magitigana na miaka 60 matigana biu yani maikaranitie ndu ngi yothe mahitani na 60 na matigana no gatumenya fraudi kwi andu matiganaga ti ndu me gufati gutigana tandu hengo maingira gatagati hengo maingira gatagati especially to ridi haha netukakoria hindi mwaha he roho tutaga the spirit of osmodeus roho wa osmodeus ri ni roho ri utumaga
Ando ni mendanite matigane. That is a demon, is a spirit. Ehuraga ando ndendaga kihiko. In fact ni roho ri huranaga na hiko muno. Ndendaga ando mahikanie. Tago the space called Osmari the demon. Na gatu ka uthomithia maroho macio tu no ingi muno. No ginya. Roho niguo tumaga kihiko gitikarugame. Na roho yo geikio ri o hata kumena mundu ko mundu ni ramumena na mundu cio ni waku no kamumena uguo aiko ni muthuri ndwe na mundu kagwa ngoro yaku mumoire no mwena kenyu kwanja wakinya muci wakinya gate no kigwa torwarire maweba au masawa wakinya gate no kigwa kiundu ngoro uri wanyumire na kiraho gikende kiuru tando gitumaga ukiaraniria na kangethe uri wega muno ukigwa ginya ni wenda ona no wenda wikara ginya nja ona no ukena ngari yaku ikere ngari nigetha tu mwarangie ara approach ko ni kioreka ngari ni uga toke thira ona ukire andu mena andu ona mahoya makue mahikio ni angika na mahiki angi ona kure andu maikara na andu aciana ni ciana tu kana kunyitanira biashara yes kogo no wega tumenye atiriri he kiroho kingioka gatagati we mutigane na mundu kogo titandu mugubatie gutigana no ni kiroho gioka gatagati giatuma mutigane kiu ni kiroho he mundu mugitigana nake titandu wa maroho no ni tandu wa andu uti maroho ni andu tandu we no wathikiriria andu tandu no watarirwo no wetikira andu magutarire gwaku no wetikira iniro agutarire gwaku no wetikira andu makwire mugukirani nake atia ngia nio marikwira murithi andu kari muko gya ciana cigana mubatie kugia ri ici na ugire na no wega mundu athikiria tafadhali no wega kona mihaka ya andu arata kuothe ni ubatio mekire mihaka he handu o murata ri ni murata wa ginya haha murata uyu ri no wa biashara tungeria nake biashara no ndabatie kuigua kaundu ka mucio na kamwe he murata ungikinya gwaku mucie murugame gate-ini ni cio tu akuingira cokera ringi ona mandiko mugite kwi andu matena mafundithio maria megari matikaingire gwaku nyumba niko mandiko mugite ni hari ungiingira no hari ungirwa mageti-ini na he ungi utangenda amenye ginya ikara ona ngenda bathi ukageti-ini ni bara ona ni kumenya ikara ko ungiri ona akone demand mo mitire ni mukawa-ini na ti mukawa mukuhiriria hanyu muraihu uharihanirio muno kore wikaraga ta ndabatie na korwo wikara juja mugitigane akone haria tiare ukamwonire ni jikara gikuda ndarwa na giku ona no tware ngari u onjo hore yutani ona athie na gikuyu no to turari uguo ri iko ina thina ni urakora muraikani na mundu no wiriragiria kue uhikio ngi kana eriragirio kue ahikio ni ungi na onena ucio ungi stand by ona gukira ndu tha ici uturitio ni ucio ungi mwena uyu ungi no uri wikaraga nake ni uri ungi mutai nake tandu no ukoragwo meciria-ini ona ginya mu maundu maria manyu no we wonaga ona ringi ukoragwo muonanite kana mumite gwake muka gwaku we ni ona ucio ungi ni akwiraga we agithi one gwa ukira harai no uko ni kwa muci yes bere no gatutari andu aya ona kwe andu tofati gutire ku experiment biashara irenda kuiga uri tiko tiro kimera tandu kwe andu mahuthagirwo na mucukani guthukiria andu kinya biashara tiko tiro kimera na no wega tafari mwe haha uguo aria mwe haha uguo murerorera haha no wega aiko no enda guthii murimo kwe andu gitafati gutindo kira ni ndiamenya we wakiroho muno no kwe andu tafati gutindo kira rekio kama hura thimu wakinya na to wakinya tu wonete nginya wira ukameraga ndathire guku tandu kwe andu ngoma huthagira guthukiria andu rengi kuri andu hingo kuri andu hingo no mari kugiriria kiundu fulani kuri andu matakenaga ni ona kuri mundu ngikwira ati ni ndirenda ndigwa ta ndirenda mundu ngania na ni akuhikia ati ngania hai koto mana korona ngania faruthi kokono ahikia mundu makona ngania thina wiha by the way thina wiha diarega makona ngania ni sawa thina wiha in fact wa dikani ndahikia mutumia yakwa ri yes he muiritu marutaga wira nake two rivers marangirie we mwera ucio maiko ngania kwenda guthukia mati twakorwo na ngania ga ite ndona thina wiha na ndahikirio thina wiha hana mustonde muonaga ri njigua ndurite endaga ati exactly endaga guthukiria endaga guthukiria ndiye ndariganire wali miaka more than 5 turiri ni sawa twakorwo na ngania riu tutire nake front na turagia atiriri he mundu tari mundu
gutiri ona gutiri mundu otari mundu tano riri gutiri mundu utamba kurio ni mundu ona tana hikio ri ukahe mundu akuritie ringi no mwitikirire na no mwitikirire ona kiri mundu uritio ni andu makiria mai 10 ndare arahika that's the point baide ona ya me haho uguo me anini muno ati ni mundu ri wanjuririe ria mbere niwe tutuikaranirie nake na kuma hau ni uguo tuturetie nake Tigi na docio tafadhali mafuthi mahoere andu muno. Ati someone told me she has chosen alcohol over her sister's husband. Ndo magere ya mori to we. Muno. Fraudi ora kiga daria maha andu ingi ha by the way ai ko mundu ndo akuhikirie tha ici gutiri mundu kumwe korona nake nowe oya woko na iguru mundu ucio fati gwita na utako Fraudi kinya ithu tuhoera ha tandu riri ne turitia kimbere ne turitia na no tucemanagia nao ni ona ne makomentaga post-ini citu ukona uyu na ni ora wandegire na ni ara comment takikuburoku no ana nginya status ciaku no kona ni aviewire na kona no murathie wega mwena urio so tafadhali kona wone tio no gitigwo tafadhali ndure wike tuinge kiwanja so ndo kana higi so mundu ekono wana mundu na mundu oretie ucio wenda kuthira ndigaga na ngani atigirwo kwaje mundu wina wiru thukageria andu handu Fraudi no hati mundu oya guoko ha hatire mundu oya guoko ngororete wega muno no oya guoko ha tau no ere gozone ate oya guoko mundu ajate kakiri de mano kuzi yena andu twahutangia hena andu twatemanga we marafiru ino ni ratuika personal ni ta uturera exactly muture wa uri rokoretwo hana the brother of Jesus ate ruga atia brother Jesus ruga nduru uri no mundu ngi ucio no wakuririe turi munage kuhikia brother of Jesus ukahora thimu rucio o ndareria horo ucio ati nduru uri no mundu ngi ati no ucio wakuririe tu nage kuhikia ona tiga toguo ona no turagio nginya muthi ona tuguo aikorwo ni turori aikoni pio ni mwende sire sina ngai na mamundu no pio digetiga mutumi wakwa na niwe na niwe ni dimakaga kumwandika kumekera nginya kwa Facebook ni turi aria agutetera atumie mekero Facebook muri aria mwendaga twikire ito Facebook na njira nguhi niguo ngiratariria aya kadira ngirigana ndira mudo tekiraga ndikugwetirie haria muri aria mendaga twikire ito Facebook ndi ya mwikire nawe muri aria mutena gutire mwikire na by the way omudo principles yake seru Fraudi ndagikira wanyabura haria yara tego bi tukoro na reason is specific must be adaga na baide na tietene wehetie na no wega baide ndo kana twire mundu ko mundu ndetirwo kwa gwikira mundu tiga nake na ithu twikiraga ri tiga na ithu ithu twetirwo kumekiraga ninyo na ndekete mekuoya mbicio matware kwa murogi nona magora nginya studio mutu ucio ngimiona ri we angithii yo no ime gwake kwa jati no ime gwake no ime gwakwa no kanenia atorikira hindi mwe okay ha ndo ngiambata ai bidwa wikire taru hindi tau nenya na toriko higire ati nuonaga toriko higire okay nguru ndirathie US na twari green card nikana tueranie riu mundu no akure no nginya kwa na proof But then ndukanorie mundu tenda gutinda gika ati kwe andu metitwo guo kwe andu metitwo guo na ndukamuri ndekiraga no rutaithe tungia gwikira tugiro ni twotiganire tukaritaithe twambiririe gwikira tondu we twambiririe tugwikira to ndio na titerege gwikirana ucio niguo thina tondu ukora mundu akuria niki munjetere kira mutumia yake tondu andu maturagia mundu riu thina ni aria nao matekiraga ugikira mundu ungi
Ruko ni wagako jikira nikikawekeraga. Ka mundu amenyeri gwikira andu aingi. Tariu mundu photographer ri. Ucio tabai kwero mamenye gwikira andu aingi matingiorio. Acio matingiorio. Tariu ni ngikira uguo. To neitha ngikire yangi na ndimwikire kana ngitiga gwikira nginya yangi. Bathe ndirikite kuona wikirite hii. Ai we. Ndingihota gwikira. He ndekira tene no riu ndingikira. Jehe mundu aje na wake hitha tabangi. Ate? Ile sira ala sugere to yuko ha. Ile sikio lige ndiko sokia ha. Natiga kumwara hula. To horoso tikeri ha. Horoso to rekiri ha. Tukirekia wono masu. Atutasho niyo magire gitu ijikira wanyabura Facebook. That's the thing. No niyo magire actually ijikire. Matiga kiwe bisha icio. Tiatene drama tigira. No nigo security wise. Ni di kwaria maundu personal. Maundu personal ni di gagirira. No issue igira ni personal especially ya kihiko. Duga ndia kagota ya bakini. Ndia kagota bakini. Na ndigiga mundu fulani tando ni yekago. Atu wajiwe kata kiria ri. Taru tugu atu weketa kajimu. Ndekaraga jimu wikire meka no mutumia we. Yota. Ile nona goko togona kiria. Undu ucio maritu ona andu matikuona de serious. Ona wanyira niyo mekonjirira hau. Farothi maundu macio ti maku. Afu ni mona de hana muhujia. Handu ngoragwo njigitwo ndie ndamenya exactly ni ha. Ino handu ngo njigitwo. Ingimwikira mangijira fa mweherie tia gwikira. Ukimwikira no aturendi. No mera kiria. Kwikona kindu kina aturendi ri. We no itho thirikari. Kwiko wena kindu kiraturendi umwikire. Kihorerie kindu kiu kimundi kiu. Oye by the way. Ni kihorerie kimundi kiu no mera. Weke ndo kaga kiria kiria kingi. Ni gakiria kindu kiria kingi. Ati ile sima jeri ati Farothi ni insecure. Hapana si security. No ni no iyo ti wega we. Uriwe mundu ethaga haria ngikuhuteria kana ngwe. Kwero mahuthikaga baini. Yeah, kwero mahuthikaga. Na tugatiriri reke mundu reke ake nyumba yake uri ufati kumiaka. Na iko design cia iko mutia kuhurwo bisa kiria uguo ri. Ake tarunda gukire family tari social media muthuri na mutumia. Kuri family tari social media nayo ni decision yao. Generation ino turi. Ko ni ngiuya andu matari social media. Marieri. In fact gukire mundu njoera hinguri account ya bengi na miaka 45. Marieri. No ga Freddy. Freddy yako Facebook wali kusidia. Dira ndo gana nake. Dali. No ga tita kana kire X. Tu meza gari. Dira tu gana. Alfred na thimu ri nindi muringagirie the thimu njegega. Ajire thimu ifatai na WhatsApp. Na YouTube. Tadi ru, thimu ati ya ngiri 50 ati yake, ndenda maundu macio ati mayingi. Asa, no ne kuhitha hoiti. No ru take ne turamenya. No ne kuhitha hoiti. Kogo mundu no ikare uri atiirwo. Na tafadhali ne gucokera ringi. Ndugathie Doha. Tando ndothe marathie Doha. Ndikiriria Ngai. Uyo arakuigithio thieko. Nto no thie Doha toro cituraguraga utore uhuragira thimu na thina ti wira thina ni Doha. Tondu kuri andu amuneko. Maigua kurathio kuna makarora othe ku. Na ti othe mateithika. Taru the ici ri wendo andu matura matetaka ntandu wa Saudi. Ha ni andu igana maratura Saudi na mesawa. Ao kana gacoka. Taru he mutumia uragurire. Athi wikarite Saudi miaka 10. 10 years Saudi. 10 years. Na nageka maundu maingi muno. Hanjerie maundu maria kite. Ndirari horo Tuesday. 10 years. Maundu maingi muno wakite. Na kuri mundu thangicoka kuu tu ni mathina maria neire kuu. Yes. So koguo he mundu ngithie kuu ateithikire kuu na he mundu tangiteithikira kuu. He mundu thaici ungithie UK. Na mundu ucio ateithikire UK tando Ngai amwatheria korwo ku UK na ateithikire kuu. No he mundu Ngai ndamwatheria afati korwo UK, afati korwo Kenya. Na mundu ucio umanja auka utainekera Kenya. Ucio ni guku. Athiete kuria gaikara miaka mingi. In fact kuria mutabati guthie ukira na nja. Mati guceraga magacoka. Magacera mwaka umwe makaida magacoka.
no tumeikare ku tani ngeiguithika koguo na ni nyonaga we ni na nyambura gikunjira yiga muraca no ria konu kwenda guthii ni ndi ukagucera na niguo ni njitete ni andu igete thika hunjigira ku ndo ategere ni ndo rajitagwo kwenye we ndo ndetagwo twikara kiria ni undu itira iguithika ona ige fozo ndimwe thaka green card no aria muguthi muri ige gwaria na Fred agwitiririe maguta maguthi yao Baidhi na wega kwedo meteirwo guo kwedo meteirwo no wega kumenya terere ni njitetwo atia ndogathi undu teteirwo ucituragurage tondu guthi kugiyikira na ku na buru turageria guteithia andu atiriri nigetha cio next cio ikinyane na hinge mundu uyu afati kurugama atia ni hau agiteithikira ti handu hothe ungiteithikira na twaririo guo ti handu hothe ungitongera no me mbere ndeciragia ati nda kuri hande ndeciragia tandu ngai kundu guothe ati ni kundu guothe ngitongera ndacukuru kumenya ati guothe baidhi tuga ngai kundu guothe ngai kundu guothe ngai kundu guothe no we mwenyewe ndetirwo kundu guothe he haria wetirwo specific ndetirwo haha so ungirumirira mundu fulani na ndetirwo ku na nikio kwa andu thaici murata wakwa thire kundu fulani no akuhure thimu thii kundu ku no wathie kundu ku ugacura kundu ku akana tiga uguo murata wakwa ku na nikuo curaguragira we agugwita ku ugathie gatherema atiriri ndukanjire guo tondu riri kukira andu batang'ang'anaga kuona visa ya guthie US ya kwinao no makuri angima amiathire akimietha arabira 10 na ndironekana ni amuregire yes na andu acio angi othe ni mathire na najokera faro thijire andu atiriri onogera no amisi visa ninyo ni tondu mamisite maita 8 maita 9 na faini magathie na mathie kuria ngai kamariha miaka iyo ukona ni monekanira oguo tu kana kono mundu astro kuona wira kahinda kanene no hindi ona wira agathie mbere muno no kure ndu matang'ang'anaga yes we arathie na ria mbere ona umuragia urithi atia yes o ciuria cia kawaida ona gukire ndu ona taru hakiri mutumi wa nguri akinjira atiriri na agithekia muno akinjira ati we mwenyewe mathia marieri no we niwe wetitwo no metitwo marieri agita murata ndera guthie guthie ni uri ru kethi no niwe wetitwo no magithi marigana marieri agita mundu ngi magithi marieri ru mathi marieri ri uyu niwe wathire kio visa tetitwo uyu wetitwo ndaheirwo nginya umuthi uri ku miaka 17 atogire ku no uyu wetitwo nginya thaa icire yathie ndari aheo visa guthie ndari aheo riu ri kesi te athiaga atia riu no utorari ha baruthi riki mundu cio tokwendetirwo ku mundu cio tokwangegeria UK ni athie ku no gukire tubocaga gwitwo tubocaga nginya meciria maitu na hakiri citu na ki giothe gecirie kuu ni kuo njeteirwo by force tuga bro ne ngona njokera hatuka no wega guthikiria na thiini ni ndira connect na kundu kuu to no ndira connect na kundu kuu na ngwire unjite itandu ngai ni connectaga andu ngai ni destiny help us ngai ni connectaga tondu he mutumia orokire Tuesday kuma America aikirite America meka 30 na maturumagira muno na mutumia ucio gikurathime mamu aramutumite na bahasha njega muno oke tu acokie ngatho tondu ni tumurathima muno na arehe bahasha na niwe goga kinyagia bahasha ta icio kendo matakinyagia kendo matakinyagia ucio niwe wa keri ni wa keri ta Tuesday na andu igano na murimu matumanite uguo acio niwe wa keri kona kiria mundu watumana na agakinyia kabisa na ruri aromeire miaka igana akorito kuria miaka 30 na ne ku miaka yothe andu ria othe maenda guthii murimu ne murimu hagi ucio hagi ucio ri muhagi tu just hug that person grace yo na ukara kuna we ne akite na ngai akamonekanira ri furo na grace yo in fact niguo na najira muhujie ni nderutira ari othe ndahagi uri ogoka America ni nigamba ko hosti we ugue ni kama hosti ndogira mahagi tu nigetha tandu o mundu grace ungiona na ndio bila borothi ungiona mundu ikarete kihiko ni miaka 40 na mathi matigana na ndira hora mutumia kana muthiru wake hena grace nayo
mundu ucio abatie hagia andu othe mahikanitie marwaga that's the thing. Gwikara kihiko-ini miaka 40 bearing in mind maundu maria meko thaici na mundu ucio nderia hura mutumia mundu ucio matie matigana ena Grace nayo anatiga kuwa miaka 40 kuwa miaka kibao guthie na iguru he muthuri tureo cama nake na CEO yes akiuga ndari uma nja ya kihiko ndari ahura mutumia na mathire mahitania tacokera ringi bado hau ni wakira ndurario kati aria Leke ndo maigua ria rauga nigetha mamenye andu mekuo mekuo ndo tacio wario kakakiria ga panel tukerangia muthuri ngagetie matuko gwecie kindu around 60 or 65 agituya we ndari uma nja ya kihiko na kihiko-ini more than 40 years yes mathire mahitania na mutumia na ndari ngata mutumia aturige ukigata mutumia how mutumia kumuigate uhura mutumia wako na mena miaka igana more than 40 years kihiko-ini okay ume nja ya kihiko giaku why uhura mutumia uigate mutumia waku amaka muno tukanite nginya na Gen Z na kiri Gen Z akimuheria arite yana gukunja akoria kontari thingi turari uhoro wayo no ti the ya kihiko ndari kuraya ri hau moja we okay sawa tuwajira ref mimi niko hapa I'm not lying my husband was the first one do I need deliverance no aje ati muthuri we nake na mutumia ni murata wako na ndio muthuri akitwaragia nake ati ndari akoro nogi na wa muririe wa mbere na kimuhikia wina Grace we nayo mwana withe itu na Grace we nayo muthuri ucio baithe ni ngumwethera baithe ni ngwetha muthuri ucio atiri tondu muthuri ucio baithe thaici ni elda wa kanitha no ndakiri elda ati hindio miaka iyo yothe akiutuika elda the other ati wauga ndari aka nginya ndaruma nja ya kihiko yes arigago ati kungo nja ya kihiko ugathi kukungi amakire muno inabaki arigago niki turaririria tu ungima nja ya kihiko niki how ungikata mutumia niki ni maraigua nigetha mamenye andu mari okuo bakire kuongerea kiugo niki anarona reason ume nja ya kihiko kiria we mwenyewe wambiririe na niwe wetheire ndwetheirwo ni mundu niki kiuge tumomene mundu ucio wetheire wamumenya niki we no ntoke na borothi ukiri ngoma cikingiraga na andu makaingira kana tugetikiria mind laws kana third party maingire ngoma gatika advantage ona leo na kuaga gutiga kwaria na ex kuhingura mirango uretekeria rata kwaria muno kwaga boundaries ku expose kihiko giaku muno gukaki expose muno no wega kora maundu macio mothe by the way batigwo ki expose ninge muno ngoma hota gutika advantage fiu ona kweji expose muno he mundu gajuri atiriri no wega achievement yothe wa meki ukamekira Facebook no dikire kiu hakwa ri no na nitirike muno hakwa ni ngona thina ngogoci ni personal ni ngona thina na kwandika achievement ciakwa yes na gucihunjia nenda-ini yes tondu nenda icio ni iria rogi ona ni ndithina guposti mwana muno Facebook yes ni ndithina wa ona mutumia agipostie na nda Facebook hau ni hakwa nie mwene ni ndimathina na kiria na tutina thina borothi ati mundu ni mutumia ni arahurwo na mene nyuma mahura guku ni arahurwo nginya aji expose ti ugo na kamiga Facebook unogana kono docio tiguaya tiguaya no eji expose muno ohe ngoma kanya in fact amuri atiri ndiko dipendaga na andu ngimura utani he maundu magitagithira kiria ati oweka ki undu ati wagura ngari ugaikia haria katoto kangu my new baby
My new house. Na he mundu turite gwethete ni ona hare gukunyitira so ti maundu mothe ati ufati kweji expose kuria tando na ndogiona ata mareji expose maundu mao kuria ti mao ona kuri mundu wenda gukunina amenya ni akia ngari sawa ino niyo kumunina ri that's the thing ino niyo kumugwithia ino niyo tafadhali ona kiji expose aga online ni wega kona limitations tiga kweji expose atuweka kaundu tarukiro rei hii egate na kusi ni kwa Alfred yetenda uhoro wa mitandao na ne agutuwira kana tendaga ona renda mwira no yendie mugunda arigirwa haya mundu endie mugunda online how ndenda uhoro wayo na nie njugaga nani tiga ndameingirite tene itangihota kumatha ici drone from the hair andu no kuria tu matambiriirie mambiririe ndukamaruta taru he mundu njui wetagwo baruthi wa thayo mundu ucio ndi muyi mundu ucio aturaga aregete kamera ni koje ndahunjagie ndai wike we nago kamera-ini nago kunja muthi uyu ndungimuruta kamera-ini umuthi uyu waturaga guthii kamera-ini so thiria thaa ici nowe twina we haha na no riu wagirwo ni kamera fiu igigubitaga fiu no mbere ugaga asa waikara haria ukaiga kando ndungienda kuoneka nginya ukoragia ciuria wina hau thutha show citu cia tene amerwagira cia tene waragia ciuria nginya na kone thutha ni kame njugaga tiga ndaingĩrie social media nona korwo ndiamĩingĩrĩte yes ndingĩkamĩingĩra no thaici nĩkĩ gĩtũmĩte menyekane na social media ni social media ĩrĩa ũtendaga kũingĩra ndũkuona wabataraga tu pushwo tu koguo kwĩ andũ thaici matekĩtie ũndũ no mangĩ pushwo toko kĩu metigĩraga gwĩka nĩkĩo kĩmũtwara hanene no ingĩra social media andũ marenda kuona nginya andũ anyu mone mũndũ waku ucio nĩ thĩna wa social media rĩu hau naho tungĩra bũrũri atĩrĩrĩ waingĩra social media rĩ ndũrakontrol nĩ andũ wĩna boundary ciaku na ndũgwĩka ũrĩa andũ mareka ndũkũ expose kĩhiko gĩaku ũrĩa ũtangĩenda kũ expose harĩa ũtangĩenda kũ expose mũtũrĩre waku kana biacara ciaku kamera maku rĩ tarĩu he biacara ũngĩ expose tarĩu we ndũngiuga atĩ ndũkwĩra andũ nĩ wendagia tirazo no nginya ũkĩmera biacara rĩ biacara no nginya ũngĩka atĩa na ũmatarĩrie nĩ tondũ tũrauga haha tuna Alfred haha nĩ endia mĩgũnda no koguo maũndũ ma ndũngĩhitha tono mundu marabatara mamenyekane niki no he maundu matabathi kumenyekana muda kure tiga ndaingirire ingihana SK biacara ciake irio social media irathi na mbere no to nginya muone tiga ndaingirire igetha the strategy there taru muthi ungiurio ri ungiuga we no social media ni katwa social media ni atero taru takere tungi hana ri umenye already emitandao-ini no we no wehithite koguo uyu ni tabaruthi wa kiambiriria arateithĩkĩra mitandao-ini no we ndaenda kuoneka mitandao-ini ĩtandũ take tu mitandao na no toko mũndũ ũcio angĩpushwo tu hanini aingĩre mitandao-ini mũngĩmaka mũno taru ndigũkĩenda kũaria mũno haha nĩgetha kĩrĩa ndagakĩnjigue no nĩgetha karangu ndakanjigue karangu ndakanjigue taru rĩ mũtumia akĩratheremera kũ mitandao-ini that's the thing daisi rekeke motore mbere no mitandao that's the point korwo ndere mutandao-ini he ciringi atangiona koguo kĩũndũ gĩkĩ he kĩũndũ kĩngĩũka gĩgũtware kĩama-inĩ gĩaku gĩgũtware harĩa hagĩrĩire harĩa he haku koguo kĩ andũ thaa ici baruthi harĩa marĩ thaa ici marabatara tu mapushwo nĩ situation maingĩrio harĩa he haku I think kĩrĩa tũngiuga rĩ social media ti njũru nĩ ithuĩ tũmĩhũthagĩra ũru social media ti njũru nĩ ithuĩ tũmĩhũthagĩra ũru na tucokereria baruthi tukaga kumenya boundaries cia mundu tiga kweji expose ati ningi muno ati kiria ha mundu he kapu hete andu pressure thaa ici mane twaga kai and na yegon I am my wife na my husband matoto agita muno amare kiro hiki kiria nginya rona atumia riu atumia makiuria niki nora na rocio na baine managirwo ni uguo ne nyonete riu andu metekire ni kuri acio na ni kuri riu ithui na no wega ohikitio ni tabaruthi etikira uguo na no korugitio ni tani turamekira no hena limitations he maundu tutangika guonera ithi mwa post picha wana vasi ya bible iganena nayo Truni on the caption de vasi ya bible please iganena inayo
turonye de kwaria siasa pio no ruraini yakwa ekagucia ko ndaria kiria ha ukaria kiria no hare urekira mundu makire no kahutia kiria no akora mundu ungikire mwetikire uguo hana ando etitwo uguo so na no gatumenya o mundu ena mwito wake na o mundu ena grace yake na he mundu thaici atangika mundu fulani Turu Frozi ne bukara dari mundu wa kwenda mithako ya ngerekano muno andi mithakite muno na no tundu tungi ukona kaundu kauna aka ndakaundu kauna uki agekira page ni yaku no gusokwari haya ndi muhujia limits komene he tigudhura gwe tigudhura ona ti atika tingiingira ndege kuingira no ni uragiririo he mihaka uterenda guthi taru tutigithoma theology ura gwatiriri muhunjia ndingigora bebe farafara thingiriaga uguo ngoraga ni tondu ndicirete muno kana kagura ngari gukarira muci kana kaimba ngari no karega ndungigora bebe ati ru tithira ngiriaga farafara-ini muhunjia ukiria bebe farafara ya Fred ndo cio mabakagia na ndimwira akarigia mutungatiri koguo mundu macio mothe araigua akamcha handu maithe tema jingi sama ina ukiria bebe isi no okone uraria rira hau urake no ti ati uthie na ku farafara-ini ati ukiria tu bebe ugu he matka taimaji tamu tugati tani te thiete farafara-ini ru ati ndiraria yembe yo riraria yembe yo isi okone nda kuria yembe ri hau wagura ri riraria yembe rikia usi na okoti ugure thiurie mucie no ndugithie tena riembe ugu ati ndihuragia u ni riembe rijitikiire si nimekuna ni wi muhutio no he kandu character yaku irathuka koguo limits na Frozi gugatire nigetha tugwete kaundu akatone gabata taru na ndikane kesi no kesi no ndika takumisofu atia tando kwe andu nginya matende atumia marute biashara ati ndakonwo na no Frozi taru wekiuri hau onako no ujuragie ciuria ri taru tatu mutumia ni atiro kuruta biashara no muthuri ndagarute biashara ni aretigira ndakendo kiko kiu kina thina that's the point taru nyambura onge muhingira ko ta imagine taru ndimuragira thimu akaje ndikarati na ndi site taigwa akoima akaje na ndi yapa hiru site enge yes akande moro yes koguo mutumia ucio nogia kumugurira ngari ni uramuherithia ucio ni mu biashara kwira mutumia ndakarute biashara ni arenda ngiciria no me hathuri urareria tandu marakarite muno ni atumia ao tenda kendu ndena kesi cigana ona nginya ciara thakwa yes ugakora mutumia riu no etirie bia na atumia ndirarikire kuria rise ni magurire gwitia mbeca muno atumia matiendete gwitia mbeca ni makinya handu makanoga gwitia bia yes hecia njuire hecia kina atumia ni manogaga in fact amutumia arajiria tiriri atumia magurire kiundu kiu gya gwitia mbeca atikanoka gutigirwo njiganu uge wongererwo niki atumia ingi mendete kuruta bia arafu no mutumia wa Bible ri no na kinya mutumia wa Bible ni murutu wera no mutumia wa Bible ni murutu wera taru thuru kone rio boaziko wera-ini eko ikare mucie ndakiamoni that's the point ona tigo guo mutumia uri wega thino Biblia to virtues of woman ri mandiko mugite ati athia kundu kunene muno kuruta biashara ona akona migunda kundu kunene na akagura akaruta ugo niko mandiko mugite koguo mutumia ngatha ni mundu thia kundu kunene kuruta biashara in fact mundu uruta biashara ti hau ngatha ndarutaga wira hau aruta nginya kundu kunene so meaning nginya atumia thaisi mundu wothe arathikire ni mutumia Bible ni gwitikiritie kuruta mabiashara tariu atumia aya matuthikiria ha me muri yes tondu ndio cio marutaga wira nginya mawira matano ina ndiri ya he acio no marigo ati mutumia kuruta biashara yake atia but for seriously mutumia age kuruta wira ungibuto wewe muthuri tigo guo kamutumia wira wake niki akira muteithio wa muthuri so gogo he biashara fulani muthuri takihota kurutaniria no atigire mutumia nigetha arutage no muteithia ona tige toguo tutu muthuri ni arugamio wira na eria mutumia ikare nyumba katia yes inyu mo tu hau riu mo tu hau riu so gogo no wega komenya aikonu wete ndu fulani ona kwalitoha ona kwagia bara tiga gwitikiria ndu tocio rugama na Ngai that is it nigetha Ngai akuhotanire na tafadhali atumira mwana tuthikiriria tina mbere kuruta wira piu ni muteirwo we ni he haru akinyire
wira ona ikira inyeo ni saba in fact ni to hikani mutumia yako ari adiga toro tondu aruta wira tu rivers na riu nigetha maigagira wira nga 6:30 gira tiga go toro tiga toguo to ndakiutaga radio-ini ngoimira inya ni ngemwega tu rivers wa nduge mwega wako ka thaa thita ko arikagia show thaa thita koguo koguo arikinya mucio mugwanja na no nginya mweterere kana mutware kana mutereho by the way chance ya mutumia kuyua ikoragwo hithi muno gukira muthuri alafu mutumia wako iyo ego nginya nyumba nona wako iyo ithagia nginya kwasa wa muiga indo no athira kwete nona nyumba ego chati in fact ugire pastor use haha ri no igwa kiuga atiriri tiwe kuiga mutumia indo yes tondu riu ri twi social media ini ego tinde busy gocha hau no he kuonera andu maramuikiria ngiri na we tigire meri tacokana ringi ego ikirio ngiri na we tigire meri yeni ona arithio guo mwage mukipu busy wai oh yeah Pari tuma to hoje na thani cia no ti uru to akaba topic nyinge yes na nile turakungwira miaka eno ona tiga uguo twakihunjia nona ndoya ukiri ugikona undu taru thiakerire mutumia ungi ndikane Tuesday ndakinya Tuesday ri ha uri njigua ngai andeithia kwamba kwaria ngoya ndekata 10 gwitana bakwaria na andu one Tuesday ru ngamba ngahunjia ndeka cigana ona he mutumia ungi aragorire ati nona gwaririe ni ndirenda unjire undu ungi ni waririe nani wow in fact ukoraga hindi o woka hindi undu ucio waria nuthu ya andu aria mauma kou ni marerio woka ukira muhunjio na waririe nani wow to niki tando he undu ngai akorwo wonete na ngai ndagiceti kahinda kau twari uguo atekumenya andu akiria nige andu megutukira gutiganiricio next yao ukira muthuri twariria he mundu thuri twariria haya na mutumia yako ndimu ya karuta wira ko mutumia wa kirikaniro no wakuruta wira wa Bible no wakuruta wira ona he mundu kwenda kuhinga biashara nigetha aigete yangania aigete yangania hinge yake aigete yangania ni aririo tha ici ni arona ru ndigwitikira uguo my god tarukire meci joy ifindagwo ni atumia mutumia thukuma aikiria biashara ngithukuma nginya ukira muthuri and men are happy tondu hindi ya mwatwika ni urateithio ati school fees diraga nyoba rent diraga irio itiraga ni oyi athuri aria metegeretie atumia marute biashara ukora muci indo nyingi ni irakora ni ngure uthia kwa security ndiragurire kina ndarugamirire we ni weteithitwe na atumia ni nyu maundu magi manyu ukani gubangirwo kwani kugurirwo kindu ni gubangirwo we andu ramenya tariu ungiima mutumia kuruta wira ri taira ndiratwaritwo ha muthaiga he mukandiro ni wihaguretwo ngatia mukana no nginya urisa weka handu hehega we kuruta nginya ndura tukira ngona ndiuga he mukawa ndio kumenya kwa leo tobia cigana ile ndari wira nyaruta biashara biu me birthday era ni birthday yake muthenya wa ira ni unaona haria atwaritwo ni mutumia so twa no atumia ndiratwaritwo na arariha oh my god ko ari sabire iteretwo ni ngiwira no ngode ru tuthie ni shoko mugirie kuruta wira no nenda go surprise go surprise atia manwera ati birthday go surprise na ginya kide go surprise odari ai tondu nao mawa metekeri marute wira they are so dedicated yes marutaga wira piu no me atumia manyita mbeca mwe gubangira muno titathuri that is it no mwe gucibangira atumia no mwe gubangira mbeca titathuri by the way whether we like it or not na mutumia no muna gereke nikio metagwo incubators nikio woman a man with a womb mahota ko incubate nikio wamunegera kindu kiu no akimultiply thie na nikio gwatoro ati ngimunegera kindu fulani kire wamunegera nikio akihaga multiplication so mama muria bata muno gozono iga topic yo muthitwo therapy you have learned a lot ona Mary Princess ni gorauga te hiya leo ilikuwa therapy session na kwambia imeguza area take ne jwe ndangega handu ahutio kana wale mjengo handu ya ndamuona by the way no githio ni mundu gwitwo Lucy akuria thika munatha witu muno
no ciaga ne orete muno we. Ni atutete. Ne orete muno. Atutete. Ne orete muno. Pode que tu area doya. Yes. Tagathe Ngai ni kuonekana thina wa maundu maria mothe. Weigua Ngai ni aria. Itikiria muthenya ereka. Na ni regocithia. Muthenya twagutia ni tondu wa wega waku, tondu wa hinya waku, tondu wa magania maku. Ndutumanaga muthani hatari na kiene. Nduheanaga muthamaki Jehova Ngai kiugo ona irio hatari nari. Andu muthamaki ni kumahariririe nigetha maigue o maigua. Baba rugama hamwe nao meke maundu mega makinyukithie. Ari muthamaki mekwenda gutiga biacara ciao, ari muthamaki mekuragwo ni hinya. Ni tondu wa maundu maria maragerera. Twarie grace iria marabatara. Twarie grace iria marabatara kiwira kimuture mwathani. Twandikire mweri wa mugwanja, may you place them Father handu haria hamagirire. Mwathani declare matikongangana ke biacara, matikongana ke muturire, matikongangana ko make decisions yao, make decision na direre yagirire. Tonira mahotanira makinyukithia ke besa, makinyukinyia ge kiroho mwathani reke marakora thini wa oge, marakora thini wa umenyo waku, thini wa utoku waku, thini wa maundu mothe. Gutiri mibango ya ngoma egubangirwo ciana ciao ikumakinyira, gutiri mibango ya ngoma egubangirwo mawira mao ikumakinyirira, gutiri mibango ya ngoma egubangirwo nginya migundere mahete, mibango ya gukinyanira ndari hinya wa mutharaba, ndari hinya wa thakame ya Jesu Kristo. Ndandikira muthamaki amatika hoto ayo gutoro mabararetie, ayo gutoro makinyukithitie, ayo gutoro muthamaki umondekanire no komeka maundu mega. Meri yothe koretwo kinyume na nyumba ciao, meri yothe koretwo kinyume na miri yao, ndakaja meri yothe ari maragio iro to njuru ndakaja iro to icio ciothe njuru, no ndario hotu akudaria magania makuru mahotanira oro makinyukithie oro meka maundu mega in the name of our Lord Jesus Christ. Ari mena miako to mehoera miako ino ikurika, ari muthamaki maragwetikirie kugura migonda mothe no mekugura, ari maragwetikirie guthira bena mathomo na maguthina bena guthoma, ari maragwetikiria marua mothe to mahingurithia, ari maragwetikiria green cards to hingurithia, ari maragwetikiria connections to hingurithia, ari maragwetikiria customers to hingurithia customers, ari maragwetikiria salary incremental law ni to gwetikiria ni kwa hinga ta ono wekaga. Mwathani aya ni magitirite ukagitira ciana ciao, gutiri murimu gotha makathina na nyumba ciao, ni tuigata mirimu yothe miuru kimonekanire no makinyukithio no meke maundu mega thiini wa Jesu Kristo hoya ona twetikia. Amen, 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 amen. Wow, thank you so much. Asanteni sana. Thank you akina Nanze wa Jirua, akina Naomi Pemwa, Grace Kuria, akina Wabuiwa Kamiras. Thank you Jacqueline Mombi, Daniel Gashuri, Mudugutu Regina David, akina Marianne Shi, akina Gladys McCormick, Lucy Gogi, Mary Princess Official, Michuki Neema, akina Jude Lesingo. Asanteni sana. Thank you Tabitha wa Jiko, Sifira Blessing nida kuona. Asante sana Laura, Mudugutu Moyorain Bagi Guko, Naomi X, Patience Boro na Mudugutu Shiromaina, na Purity Kibuja, Joy Kish, Ruth Wandeli, kina Hese Mwagi, kina Margaret Jeli. Asanteni sana sana. Ruth Nyambura, asante sana. Na kina Anita Kioi, hali yaho the mudu ararumirira ari. Thank you muno makiria. Ndumirisha nyune toracio na gukwa kina Charity Ndekei na Mary. Asanteni sana. Na mbere kuhuthira gutuma offering yaku ni 0726 511792 0726 511792. Hiyo niyo namba ya kuhuthira gukorwo gituma offering yaku, na nayo ungihuthira kunyita Reverend anytime any minute. Make sure na uhuthira namba iyo nigetha uskirinde yako actually niyo kuhuthira, na onogenda kumuhurira thimu kana kumwarira through WhatsApp message ya kawaida na uhote kumukinyira. Daughter of Zion niyo tutete muno ndirehoka ni huthahuthirwo ni tumaundu yes gohoka maundu makuru timoru muno. Thank you so much. Eunice Masharia, kina S. Jones, we hari ya Garden Estate, ugeitheke muno. Na aria giothe makiri guku. Asanteni sana. Tabarire no by the way, no many miakenda du kumari to higuria studio. 4 years. Wow. Na nitwa na hujeria nyumba. Ini. Hujeria nyumba tuiketa guku. Ini. Umenye matuko ni mathiaga 4 years later. 4 years later. Oleu. Mathiaga. Riu koguo ni miaka ena kuma riria twambiriirie studio guku na twacokeria Ngai ngatho. It has been a journey na tugagikena tondu no karugendo tugikoretwo tuthiete koguo ni Ngai koretwo ari mwihokeku thiini wa undu uyu
Corona ndio tukoreire guku. Corona niguo tuhunjirie nyumba ya COVID. Twari nyumba. In fact giuka guthirikira niguo twokira ha. Twokira ha 2021 mweri wa mugwanja. So we are 4 years old. Wow. That's good. Anyway, the way no rugamiriro ndi Express Terrazzo Center. Aya ni ekiringo thia Terrazzo. Thĩinĩ wa site ciothe ũraka ĩkomenda site ũraka na njokie ngatho mũno arata aitũ nĩ matũhete mawĩra maingĩ mũno ndigwĩciria he mũndũ ũraka haha ũtaheanĩte wĩra kũrĩa kwa Express Terrazzo matongoretio nĩ ya Gladys McCormick nĩwe customer number 1 Gladys Gladys McCormick nĩwe customer number 1 gatagati ga customer aingĩ mahũraga every single day arĩa matwĩroragira nĩ mathiĩte kũrĩa na magakĩgũra Terrazzo na magacoka makainstallirwo nĩ werekerirwo kũrĩa ndĩrathiĩte kũrathima ni gatarĩ weyo ndi muira ru hauna tu urauga ndirari kuo ndirathi to kurathima nyumba yo na ni njega that is it ni njega ko no ithu turekirire na riku gwe korwo wina muciuraka ko wina site uraka wina apartment uraka hostel petrol station ko wina kanitha uraka na ni wende gwikirirwo Terrazzo riu thie kure kwa Express Terrazzo Center mari hari Eastern Bypass area ya Kamakiza hari hakuhi na RFH Hospital na no wega ningi tha ici ungigithie ona ginya tairo wenda ni megugwikirira wenda indo ta sinks cioro fittings nyingi tha ici ni marendia koguo riu to Express Terrazzo Center ni enda hardware koguo riu wenda Terrazzo wenda tiles wenda cioro wenda sinks wenda showers wenda granite indo icio ciothe kure kwa Express Terrazzo Center ni njui ni uguciona site iria ciothe mana kurungenda ginya mbica na videos ni njui ni ugutumirwo na nigetha ukirorere na ugicagure ginya kihwa kiri ungenda gwikirirwo na matuma mafundi mao na mena rori ya gukurehera material koguo wona matuma mafundi makoya quotation kana makoya ithimi ugatumirwo quotation mukambiriria gathabari nao namba ya thimu ni 0798 0798 na tondu kuu no kuo safe box ikoragwo andu ane magurite safe pio waica ikuhi ni Pauline ndatwarire mami wao na macitwarite micii muno safe ni by the way no surprise no safe the Pastor Lucy that surprise with their birthday wega muno tondu menye atumia ndoni ni marona kindu kirio wendaga muno kindu kio wethagirwo utekumenya uguo thank you so much Pastor Lucy ona kene surprise Reverend na safe God bless you so much na ria ngio the magurite safe box na ithui na thaici kuna ginya cia 30 kgs 40 kgs 60 70 80 ginya 120 kwa ikono wendaga safe box na tuigire safe box ici nicio tuigaga documents icon title deed make hau icon certificate ya muthemba wothe make hau icon logbook make hau ndingihia ndingiurerwo bea ciana kiena ka history kana na gakuria documents muno na riu ereo ni turathi twehere tugikora documents ciaku ni irario ni bea 21st century this is a problem tondu maundu tuthiete turugite so make sure no agia safe yaku na ukuhura na beno 0798008008 na twikaga delivery haria hothe uri gutiri haru tutatura ginya Naivasha Mombasa na Ikuru everywhere ni ukureherwo safe yaku ginya murango-ini wa gwaku good leo tugikaribishe CEO wa kuria Hekalu karibu sana Alfred. Thank you so much. Yes to be in the studios again. Yes unajua leo tulikuwa graduation na okay wazazi wote tulikuwa graduation so nilikuwa nimeona kwa mekaa pale mbele sasa unajua siku hizi graduation zimekuwa mingi sana mtoto akitoka kidagate na kipanda juu hapo graduation sasa tulikuwa graduation na unajua the country has learned to appreciate God in every step or every mileage of a child kwa sababu unaona venye Reva nasema you know kuna patterns zenye zina build up kwa maisha as you growing up and of course as people appreciate when kids grow up the achievements that they make you know and the confidence unaona sasa na vijana pia wana they're asking a lot of what they want their country to be done is because they've been given that confidence that this is the way things should be done and zinafaa kufanywa in the right way which I think it's a good thing. Sure. It's a good thing. Wow. Anyway, karibu sana.
Asante, nashukuru. Salimia mtazamaji. Watazamaji, nashukuru sana to be in the studios. It's been a week since we last saw you, and I pray that the Lord has kept you and He's blessed you. Yes. That's good. By the way, we are 4 years old. Unajua wewe tulipatana ni 2022. Tukipatana tulikuwa hatujamaliza hata mwaka. Ilikuwa 5 months. By the way, ilikuwa 5 kwa sababu tulifungua mwezi wa 7, tukapatana na yeye December. Tulikaa chini December ndio tuanze kazi January. Wow. Sasa yeye amewitness hiyo safari yote. I was part of the beginning of the blessing. Yeah. Of the studio. So tulionana 2021 December. Hapo ndio tuliketi ndio tuanze kazi 2022. Wow. So it has been a journey yenye amewitness yote. Na hadi saa hizi tuko na yeye. Oh yeah. Wow. So we thank God for that. So nafikiri naomba uongezeke sauti kidogo. Yangu. Wapi? Wewe mwenyewe. Mimi. Haya. Sawa. Okay. Umerelax sana. Okay. So nafikiri sasa tumekuwa kwa safari ya kuuza Nakala Gardens. And actually for those 4 years tumeuza projects mingi because tuko kwa project ni ya 8. Yes. Ni ya 8. Yes. And na kila project imekuwa na plots 80 something. So unaona hizo si plots kidogo. Those are about 84 times 8. About 600 and something people. Sasa niambie hizo plots zote. Yeah. Na si for 4 years. Kuuza hizo plots zote si mchezo. That is it. That's a big community. Yeah, that's exactly. A very big community. Kama Noah aliingia tu na watu 4 kwa majini 4. Noah aliingia na familia yake peke yake kwa the ark, na we are now so many. Imagine how watu wote wameenda Konza. What will come out from that? So you can imagine. You can imagine. It's a big community already in Konza. Yes. Na pia tunataka kushukuru pia wale wameinvest na sisi for all those 4 years. Wow. Kuna watu walianza na sisi since day 1 na hadi wa leo hawajai kosa project. So we want to appreciate you kwa sababu umekuwa nasi hiyo safari yote ya 4 years. Na kuamini mtu 4 years later bado mko na yeye, it is not a joke. So we thank God for you. Kuna mtu ako na titles za hizo project zote. So we thank God for that. Na tunashukuru Mungu kwa sababu sio kwa uwezo. Unajua pia kukua trusted na hawa watu wote, hiyo community yote yenye tumeuzia hizo 8 projects, it is not a joke. Kwa sababu unajua hawa watu hawako nchi moja. Kila mtu ako nchi yake. Kwa hivyo mtu anakutrust kivyake. So kukujua na kukutrust for 4 years kivyake bila influence ya mtu mwingine sio mchezo. But however, out of that tumepata referrals mingi, na hizo referrals ni hawa tu wametupea kupitia marafiki zao. It is always good to introduce your friend kwa rafiki mwingine umeona anaweza kusaidia, because out of that kuna watu wengi sana wameweza kuinvest hawangeweza kuinvest ever kwa sababu walikuwa frustrated. We actually came at a time people didn't know about Konza. Sisi ndio tumepiga kelele ya Konza, tukapiga mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wengine wakaingia Konza. Because by the time walikuwa wanauziwa Konza hakukuwa na titles previously. So sisi kukuja tukamwambia kuna titles, wengine wameshtuka, na that's when they were able to invest. And even us we are beneficiary ya hiyo Konza. So at least I'm able to say niko na plots kadhaa pia huko Konza. And I thank God because mimi pia sikuwa najua Konza. Nilikuwa nasikia tu ikitajwa, lakini nilikuwa naona kama kitu iko mbali sana. Because I remember there is a time nilikuwa nimeenda kuona plots hapo Kitengela ya rafiki yangu, akaniambia akona zingine ziko Konza. So unasikia Konza na una kama ni mbali sana. So leo hii Konza naweza kukuelezea kuihusu for an hour, because at least I know a lot of things that are happening inside. And therefore 4 years later here we are. We thank God for that. What can you say about 4 years? It's been a very amazing journey. And for most people, everyone that we've met, maybe in the beginning there was fear of the unknown. You don't know how it's going to be, you don't know these people, you don't know this company. Unajua kulikuwa na hiyo anxiety, hujui huyu mtu itakuwa namna gani. Na watu wengi sana walikuwa wameibiwa. Watu wengi sana walikuwa wamefanywa PE. Unatuma pesa, unatuma kwa familia, unatuma hapa, you never get your title, promises. But
what I can say for those 4 years, it's been a journey of faith. Journey yenye tulianza, some people wakaekelea, wakaendelea kuekelea, wakanunua ya kwanza, wakanunua ya pili. Some people didn't have all the money together. Wakaenda polepole wakamaliza, they acquired another one. So in short, anaweza sema it's just been God in it, and the hand of him being the impact in everything, us, the connection between us and the clients. It's been an amazing journey. Na hata mpaka saa hii no one of them anaweza raise aseme hajaiona title yake na macho. Na akaishika na akaenda kwa shamba akadhibitisha na akakuja kwa ofisi akadhibitisha. There is that relationship that imeshakuwa build. Right now sasa sisi si any more strangers. Right now we are almost a family. Kuna watu wananiambia, oh Alfred, can I get this? Oh Alfred, can I do this? Sasa ishatoka kwa mashamba imekuwa kwa other things. Which means it's been a journey, and a journey that has built friendship. Yeah. Yes. So thank you so much. Wamekuwa more than friends. Leo hii kuna watu huwa wanatutuma manyumbani kwao. Wengine hata wanatutuma kwa shamba zingine sisi tuliwauzia, tuwafanyie due diligence. So wamekuwa kama zaidi ya marafiki. In fact wamekuwa kama family members. Mnaongea na mtu a whole hour. So you are no longer customers, you are now family members. We have issues to discuss. So we thank God for you people. Mbarikiwe sana. So last week tulikuja tukawaambia we only have 6 plots left. Tuko wapi Alfred? Pale Nakala Gardens. Tulimaliza na msichana anaitwa Salome. Wow. Nakala Gardens complete. Yule ametumalizia wa mwisho anaitwa Salome. Huyo ndio alikuwa customer mwisho. Wow. Na karibu mtu mwingine hapo afungiliwe nani? Anaitwa nani? Huyo alinunua na Salome anaitwa Waithera. Yes. Huyo karibu afungiliwe. Yeah. Unajua huyo madam, the reason as to why hata nilikubalia join it is because na referred hapo utatusaidia. Kuna watu hapo wamekuwa wakikwamisha project zetu intentionally. Wali confess. Hii wacha ali confess. Mnaona mkingangana? Ni mimi nilizama kwanza isiishe juu kuna pesa yangu imekuwa mahali. Maybe alikuwa anatangaza tu kwa imani. Aliniambia alitangaza hiyo project kwanza isimame. Juu anaona by the time anakuja itakuwa imeisha na hatapata. Alikuja kanunua. Na after kunipigia akasikia vile nimeongea bila deposit ni kama hata saidika. So akaisimamisha kiroho. Na akasema wajua hii mambo tumefunzwa. Mshirika wetu hapa. Nilitangaza, tuliambiwa na nani tukitangaza kitu. Hawakujua si kila kitu natangaza. Like ni kama wewe usimamishe site ya wenyewe. Hiyo nyumba isijengwe. Hadi hiyo kuna tunaona mambo. Anaenda bio sana. So wakati nimwambia basi nimekulisavia. Sasa kaniambia acha nifungue. Okay. By the way, life is spiritual. Ukamwambia hivyo akasema hivyo? Hii life ni spiritual. Akasema hivyo acha nifungue. Nikahakikisha nikamwambia na mpaka nikikata kumbuka kuomba nini uifungue. Lakini sasa angefanya nini? Lakini sasa watu wakifanya hivyo. Unajua mahali tulijenga church ndivyo nilifanya. Kuna mseramu alikuwa anataka kununua hapo. Na yule mseramu alikuwa analipa double cash. Na sisi tunanunua na installment. Nenda Father in the name of Jesus, hii mchanga haitakubali mtu mwingine, ni sisi tunanunua uwaja. Mama mmoja akasema kwamba hatuwezi uzia Muislamu kanisa ikiwa nataka. Alikuwa hawana pesa. Hawakujua ni mimi nilikamata hiyo mchanga. So sasa hebu imagine Alfred kana kwamba siku nene hiyo mchanga. Mngekuwa mnakuja kutembea wapi kanisani? Unajua hiyo ilikuwa health competition. Hii ingine ni unhealthy. Unaona data zao we are all learning. Yeah. Sasa na sisi basi maombi itakuwa mingi sana. Mnafungulisha hata watu ambao wanafunga hizi Jehova. Hata kama hatujui kama imefunga tunafungulisha tu. Wapate ingine si hii. Wakifunga pia sisi tunafunga. Ndio hiyo. Wakifunga na bado tumefunga. Shida ni yafunge alafu akose kununua.
Sasa hiyo ndio sasa problem. Ama afunge asahau kufungua. Alafu watu ambao mnafunga tafadhali fungeni na kitu. Unajua umefunga the entire project. Umeomba ukasema entire project na wewe unataka ploti moja. Sasa unataka moja. Zimebaki kama 50. You want one. Zote. Sasa everybody else asipate just because you want one. Ingia na design. Ingia na hiyo umesema weka kitu sema sasa hii yangu. Hii yangu kama inamaliza miaka 2 haitauziwa mtu mwingine. Unajua na shida ilikuwa nini? Naona alikuwa na hasira. Because alitumia sister yake pesa akuje alipe cash. Hakuja. Akakataa kulipa. Sasa anashindwa nitafanya aje, siwezi toka, niko Saudi, niko na pesa huku cash. Bosi yangu akiambia bosi yake atume anakataa kutuma. Huyu naye amekataa na zile zingine, sasa anashindwa atafanya aje. So huyo mtu the only problem mistake alifanya ni kufunga yote. Angefunga hii moja na kitu. Akuja ni yeseme hii ni yangu na hii at least. Hiyo sasa iko na, lakini sasa huwezi funga project yote kwa sababu just ukifunga yote hata bila kitu unasema tu unaona namba 14 hiyo namba 14 niweke usiuze na unaifunga namba 14 na unaombea namba 14 una fast about number 14 that nobody else is going to show interest in that plot, one plot, au apigie our friend amwambie kwamba mimi nataka hiyo namba 14 kwa sababu nataka na sasa kuna pesa nagoja niweke hiyo 14 alafu nao waende sasa maombi sasa. Alafu hata ukiona tena unarusha 10,000 peke yake. That is it. Unasema sasa unaona niko committed. Wewe ngoja inakuja nalipa yote cash. You know, there's a way you can do it. Maybe ni Farodhi amstua. Farodhi alisema kwamba hakuna ingine kama hii inakuja ukamstua. Unajua by the way tuliongea na yeye jana, ni mtu alikuwa anatamani kwanza sana. Hangetaka kufungiliwa. Sasa hasira yake ni juu yule amekataa kuja kulipa cash. Sasa anashindwa hii ni nini? Akiambia bosi yake atume hasiki, huyu amempatia pesa hataki kupatiana. Na tena huyu amempatia 900. So alikuwa atanunue mbili. Alafu umwambie zile zingine zinakuja za 2 million. Bas. Sasa unaona na yeye anaona kwamba hii ndio tunaweza afford at this moment. Hata sasa hivi umesikia Alfred amesema hii imeisha. Utaona tu mtu amekuja inbox. For hiyo mlikuwa serious? For I know kuna yangu. Mimi najua kuna yangu hapo. Utaona tu. Ngoja unasikia. Hakuna mtu amelemewa. Hakuna mtu amerudisha hizo pesa, amesema arudishiwe. By the Nakara Gardens Konza imeisha. Imeisha. So, utaona tu mtu amekuja inbox. Farudi, unajua mko serious iliisha. Na tulikuwa tunawaitia hapa kila siku. Every Thursday, every Wednesday. Unajua kuna wenye walikuja jana. Karibu wafungiliwe. Kina Salome. Lakini mna bahati sana. So that's all. So we need to we shall know ni gani nyingine inakuja later on, but for now Nakala Gardens Konza imeisha. So kama ulikuwa na mpango wa kuingia huko, unless sasa unipigie uniambie kitu tofauti, nitakusikiza. Sasa napokea simu zote. Sasa napokea simu. Ukiwa uko na swali nyingine yoyote, sasa hiyo nitakujibu. Sasa shida ni wale watu wanakuwa wanasema anaomba tu isiishe haraka. Unajua si ati mtu mmoja anaombanga. Kuna watu wengi sana wanaombanga. Anaomba isiishe haraka ndio kuna pesa anangoja na hataki hata kupiga simu. Yeye anaomba tu kama hapigi. By the way, in such a case, piganga tu simu uwekewe badala ya kuombea the whole project isimame. Because ikisimama sasa tutaumia sisi wote. Unapiga tu simu unaniambia Farodhi, wewe niweke hiyo plot ama nitumie map, nime reserve hii by faith, nitailipa end month. Period. Alafu naanza kuiombea. Sawa. So thank you so much. Sijui kama kuna kitu ungeongeza Alfred. Nakushukuru tu sana. Other than the 4 years, all the projects, tumekuwa na watu faithful, pia wamewalk the journey, and it's been a blessing, and we pray that all that they've invested everywhere, in Ekalu, in Maliland, and everywhere else, that the investments will not bring any sorrow. Sure. It will just be a blessing to them. Na it will produce fruits. Because of course we pray that God blesses the work of our hands. Na tuna believe what we were selling also and what we will continue selling even in future, it's a great place for you to settle down, maybe build your home,
investment, for kushikilia hapo ukisema kama utauza baadaye, all that. Tunataka tu yani tukikupeleka pahali, you look at it in a way that is positive, and we pray that God continues to sustain us. Yes. Okay. Good. Thank you so much. Reverend, kuna kitu ungesema 4 years tukimalizia? Baada sana kushukuru ya kwamba kuna watu wengi sana wameokoka na watu wengi sana wamemjua Mungu. Kuna watu wamejua jinsi ya kuomba through the platform, na imekuwa a very big platform kwa watu wengi sana. Tumejuana na watu wengi sana. Na not only that, watu wengi sana hata wametujua. Wametujua, so we are so happy for the platform. Na ningesema kwamba muendelee tu hivyo na Mungu azidi kumpanua kabisa, and we are so grateful for the doings of God. Okay. Yes. Good. Toko gotigana ndumiriri cia kiwonjoria ugena mahinda mega. God bless you so much. Nejo next week nitukarenga keki ya miakena. Koguo ugagikara ho mitambo-ini tukirie keki. So next Thursday gayenda. So God bless you so much. Mbarikiwe sana. Bye bye. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.